روجباش کردستانی نێژە مدیا سلااو و ڕێز بەری کو ئەم دەست بکن بهێبیا کوون ڕۆژێکی خۆش ئارام و بەختەوار دەرباس بکن تەماشەوانên هێژا مژارا me vê heftê dersa Kurdî ya bijarte û perwerda zimanê zikmakî ye ziman nîşana hebûna milletê ye kilîta azadiyê ye milletên zimanê xwe wenda bikin di nav demê de welatê xwe jî wenda dikin dewleta Tirkiye ev li Bakurê Kurdistanê ev nêzî zêde siyasetekî stratejiyekî pir dijwar dimeşîne di stratejiya wana bingehîn de ya sereke de înkar û asimilasyon heye wexta dikevin tengasiyê wek dersên bijarte û hingava davêjin lê di nav demê de bi xwe jî ew biryarên girtine ew yasayên girtine dem dem bin pê dikin pûç derdixîn bêguman îro em ê ziman bipeyvin lê pirsa Kurd û Kurdistanê pirsa serweriyê ye pirsa netewakî ye pirsa ser axwa xwe îdarekirinê di wê meselê de partiyên me siyasî biryara xwe didin ew ê pêşeroja milletê xwe tayîn bikin lê rastiyek heye yekcarna mirov bi daxwaziyên gelek hedefên gelek mezin mirov yekcarna daxwaziyên biçûk jî ihmal dike ziman yek ji xala sereke ya jiyanî ye yekcarna ew ziman ew alava baş wer bi kar anîn kane hişmendiya dewleta dagirker bike ev se salê dewleta Tirkî dixwaze bi guhertina demografiya Kurdistanê bi asimilasyonê zimanê me vê evîna me qedexe bike lêhenderî vê her berxwedayî hetanî niha tekoşîna xwe domandiye lê îro rastiyek heye divê êdî dezgehên ziman dezgehên komelên me rewşenbîrên me milletê me vê yekê başdanibin û zimanê me dibin xeteriyê de ye divê nêre rêkî çarakî bibînin em ê xewa zimanê xwe ji nû ve vejînin û rêjeya wê bilind bikin û em ê bi hev re çi bikin îro em ê bi mîvanê xwe vê mijarê bipeyvin niha ez diçim stûdyoyê û destpêkê mîvanê xwe bi we didin nakirin ez ji rêzê ders dikim naskirina mîvanê xwe mîvanê minî yekemîn Subhî Özgen e rêzdar Subhî Özgen parêzger û serokê Hezkurdiyê kek Subhî tu bi xêr hatiyê Rojbaş kek Sirac silav ji beşdarê de hêjan re û silav ji temaşevanê Çarpel medyayê re mîvanê minî duyemîn Savaş Dede ye rêzdar Savaş Dede endamê sekreteriya rêveberiya tora ziman û çanda Kurdî ye kek Savaş tu jî bi xêr hatiyê Merhaba kek Sirac ez te û beşdaran û temaşevan hemû bi rêzdarî silav dikim mîvanê minî sêyemîn rêzdar Şerefxan Cizîrî ye rêzdar Şerefxan Cizîrî berdevkê platforma zimanê Kurdî ye kek Şerefxan tu bi xêr hatiyê خێرا خودê li te bê û silav li heme hevala mîvanê minî çaremîn Mustafa Aydoğanê rêzdar Mustafa Aydoğan zimanzan û nivîskar e kek Mustafa tu jî bi xêr hatiyê خێرا خودê li te bê spas bihêviya ku sohbetek xweş bêkirin hêviya me jî ew e beşdarên hêja em ê îro ser dersên bijarte û perwerda zimanê zikmakî sohbetek bikin kek Mustafa em nas dikin lê wek tesehet em we jî nas dikin lê em dixwazin temaşevanên me we nas bikin em bên Hezkurd kî ye tora zimanê
کوردی چ دکه پلتفورما زمانی کوردی چ دکه دبی ام هنکی و ناس بکن تماشاوانی ما و ناس بکن از جه کک شرف خان دست ببری کک شرف خان دکانه پلتفورما زمانی کوردی به تماشاوانی ما بده ناس کرن یا هون کی نه فکرش کی داره درکت کی پشگریا و اون برای گفتی ده بخواستی که هم دشوپینن اون خباتین هجا دکن هنه کی بحث اخواه بکه برای تماشاوان و ناس بکه کک شرف خان ککی سیراج پلتفورما ما سال 2018 هاوینی مدرس بخباتی کرد و داویا سالی دیجی ما کنگره که پلتفورما خو اعلان کرد پلتفورما ما جنه پارتیین سیاسی و تفگر و پارتیین سیاسی بکتی دست بکی ده ام مخواست گو ام هدا پار و حق پاری جی تخت ناف خواب پارتی سیاسی ام چون ما زیارت جی کرد بس نهاتن ناف ما حتی نها برسوا مجی ندانه ام خود چون ناوانا بس حرکت دی دناف مده دست بکی ده هبون یعنی هر کس ناف مده بو از کارم یک جیبه میرم بس از باورم رای کردی وانا ناست که یعنی همه حمد تفگر کردی و ریخستن و دناف مده بون ما بهفر بریا زمان بخبتن يعني برسا زمان ببي معني زماني كردي بلا ببا زماني فرمي وزماني كردي بلا ببا زماني پروردي وبي وغريدا يجي ما قلت داخوزيك مهب وستازيا زماني كردي آبا ببا او جيجي آلي فرميتا دولتي ده بقبول كرن لسر وحرسي برنسيبا مدس بخباتي كر وحتى هاجي بردوام دكه بس بشتيگو ما خباتا خود كر بشتي سالكي فلان هناك هوال خستن يعني دنا مجد بون اللي خود جيبون يعني بيشي تورا زمان خود جدا كر بارتيه جو نزيكي وان جدنا مدبون هركز دزانه وبشتي وانا بدمكي سالك جستره شو مي هس كردي دركتن جا ما حتى انا نخست يا بوارت برسكريكا درخم بيش يا بيجن وچما دجما بردايا وچما تاني مجواره گوتيه گركم بهبره بخبتن و هگر مرو بخوازه لسر پرسا زمان بگیجه آرمان جکی باش پیشید و بهبره بین و تو باور ناکم تو دجایتی جید ناو مده هبن نه ای تورا زمان و نه جی ای هز کرده لینه یعنی جهبونک چه بو او جهبون بخواه نبتلی مبو من ندخواست گو او جهبون چه ببیل و هوالا اولو شخوره پیوستی او برا سبا خو بدن چما پیوستی آوی کاری دیتن ليه ما حطانها ما تجاري دجبري دجايتي بواره نكريا ام وقت بلاتفورم زماني كردي وهذا بيجي كي كفركي دينا سر كفركي كي فتيخه بن باري زمان كي بخواز دوار زمان كو اوجي دبي وارده خباتي خو بكن لامكارن خباتي سر زمان بهبرجي بكن يعني خطا ما ابويا وحتى هاجي ام سيرفي خطي ام ما قاف فاش نابيتيه ام دخوازم براستي بهبره كار بكن و يعني جبر قلت زمان يكه زمان ما يكه نها ام دكارن بارتيه جدا بين ام دكارن كسايتيه جدا بين ام دكارن اشكو ام قالك تشتي دبن بس زمان كردي زمانك وابجي ما في خو يعني دواليه ما بتخوازن يك ام دولتي تخوازن دولتها تركي لو ام دبجين قالك ما في مي زمان بدمه آلیه دی ام دبجين وكرد دبي ام خودی زمان خود درکبن يعني كرد دبي ناو خود سیاست بكردي بكن دبي المال خو بكردي باخبن دبي ناو زاروکی وا بكردي به دبي بازرگانی بكردي بكن دبي دعوت خو گریه خو شینا خو چت به براب زمان خو بكن و دبي وارده بخوازن هشمندیه که زمان ناو گله خود بلند بكن و بقابجي بهلنگو جبن نيره جبن باري بشافتن كردي ما دور بكبن ها مسألة دولة جروك كدير ودريجة ام حمز عننگو اف دولة وهما بجارة كرنبي باي كرم بكن حرتش باجواره لأم دفش خباتا خوشي برنادن وام سروي ريه بمشن بكرتي از ولو بيجي منها جالك سباس كيك شرف خان مالا تابا از بيچ ماليه كيك صبحي جنابه سروكي هس كردي و
دکانه اینکه بحثا هست کردی بکه آرمان جاوه چیه اون به چاپمنیه دم و دشوپینن اونجی کاری ایجاد کن اینه که بحثا خواه بکن که سپی بله هست کرد تبگر که حرکتی نویه حرکتی سیویل روانه و اوهاکی بیشم برک به عدالتی و نحقیق مازن سر زمانی کردیه و وان سال داوی daha تاریخی که مازن چه بیه کردی بخو دبر خیلی آسیمیلاسیونا بیشتر devleti em بخوجی کردی بخوجی ev kabandora oto asimilasyon edane ve tarika medi o berdiya me o hevale me hareket ki tevger ki sivil jehayni embejin hareketi hizbi parti o embejin ideolojik me lazmatika ve haddi o jwe bune me em hatım bahe jbu mafê zamanê Kurdî ji bo zamanê Kurdî wek hevî ji bo zamanê Kurdî wek hevî bê çêkirin û em bêjin dewleta Tirkiyê jî di alî fermî da jî mekazagor da jî wek hevî û adaletî jî ji bo zamanê Kurdî bê çêkirin me dest bi xebatê kir û di pişt xebat û civîna da di piştra me bi alî fermî da komel navê komela me Komela harekata zamanı Kurdî me damezran em hê nûne yani hê mehameyat diya tezekadiya ji ber şart mercê nexweşîna pandemiyê jî avê me dixwest em hê wî natne wî dalavî lê benê em wahakî bibêjin em ji bo zamanê Kurdî çi hevat lazım bibe em dixwazin bikin ve adaleti li kêderê dünyayê vejî ne terê li Kurdistanê li Tirkiye vejî li ser zamanê Kurdî bê em dixwazin di jî vî derê ji alî nê da jî dezgeh û saziyê ku li ser zamanê Kurdî ne em bi hemiya ra ji bo xebata ji bo têkiliya ra em bekine em ê ji xwe hevra dixwazin bi hevra bixebitin ji wê bûnê تخازی وک پلتفرم زمانی کردی که هنی به کنترل پارتیاتی یعنی اندامی به پارتیاتی تخازی برا وسافن تخازی جی کامل آن واقف آن حرکت سیویل من ام همی آراج بوی زمان تخازن بخابتن چالکی هفپار به هفرا چه بکن و آرمانجا میجی بکرتاسی از واقعی ببیشم جبوی mafê zamanê Kurdî perwerdehiya wî fermîbûna wî ji her alî da şart mercê Tirkiye da em divên en hindik yek wek hevin yani çi mafê zamanê Tirkî hebe ew mafê zamanê Kurdî jî hebe ji wê bûnê me rêziknama xwe da jî vala danê nivîsandin me rêziknama xwe teslîmî walîtiya İstanbulê kiriye û alî fermîbûnê da jî di rêzikname me wakî de û em di xebatê xwe da jî di daxuyanê xwe da jî vanatîne ziman ji bo ku hişmendekî ji bo zimanê Kurdî pêş va were esas li gor min vê gav pirskîka me mazin em hişmendika Kurdî pêş va bînin hişmendika netewî pêş va bînin û ji bo menfaatê yani berjevandiyê zimanê me em kî dibe bira bibe menfaatê zamanê Kurdî di ser her şahsî da ve di ser her partiya da ve ji wê bûnê em hişmendika wisa bînin û em bang li Kurda dikin kî di çi partiya da dixebite di çi komela da dixebite fikrê wan çi dibe bira bibe yani dixwazî bira Kurdê me êzîdî bin dixwazî Kurdê me Alevî bin dixwazî Kurdê me Sûnî bin dixwazî çep bin rast bin oldar bin ji bo me ferq nake em tev Kurd bira bi destê hev bigirin û ji bo zimanê xwe eger em bi hevra bixebitin ez bawer dikim dagirkeriya Kurd li ser Kurda û zimanê wan e alî nê da jî bişaftin û polîtikayê bişaftinê û asimilasyonê jî ev ê ser û beno bibin ez wê bûnê ez hêvîdarim wakî bawer dikim û em ê xebatê xwe jî di vê çarçovê da bikin باشه کیک سوقی مالا تاوا از بیچم عالیه کیک سواش جناب ته کانه بحثا
تورا زمانی کردی بکه تشتی که شرف خان گو هم بابره بون و جری و قطیان و کانه بن دوی واری ده تماشاوانی ما آگاهدار بکن به کیف خوش فرمو کک سوار بله د سال 2019 دا نیزی 45 روشنبیر و دلدارین کرد هفجیویان و بریار بانگوازی کردن. بانگوازی ها چی بو؟ همو سازی و کاماله این دزگه این سر زمان و چانده دخبتن دوی لحو بجبن. سر بانگوازی جی خاصی سالک بریان هات سال 2020 ام دیاربکر لامده نیسکایا 300 کسی هم لحو جیویان. اف 300 کس کی بون وک کسایتنا لی وک سرناوی دزگه هان زیادتر سرناوی دزگه هان سرناوی کومله هان لحو جیویا بون. تیدا قادی سویل هبون پارتین سیاسی هبون ام بیژن دزگه این سر دربار حقوقی داد خبتن تندرستیات خبتن دوی دا تور زمان چند کردی هات آوا کردن. د پشت آوا کردنی داش بیرار هات اینی نیسکا 29 کسا وک مجلس هات آوا کردنی جبونا کاربرجی ریوا ببن 9 کس وک سکرتریا هاتن کشکرین از اندام و سکرتریای ما تور زمان چند کردی چید که لبری هر تشتی تیکلیان ناو دزگه هان سازی هان کومله هنده ام آوات کن ام دخوازم که کومله کس دزگه کومله سازی دربار زمان دخبتن تیکل دار بن ام ناو خود سیستماتیک یک آواب کن که سرویس سیستماتیکی بخبتن که به هزدار بن لیبلی تنی ام بندا خبات کومالیان آن سازی دزگیان تنینن ام خوش وکسد خبتنها دوی درباره دا می سال چند راپور سر زمان آوا کرن ام مافین زمان شوپینن در حق درباره حقوق نانتوی دا هریزیتر سان راپور آواد کن و جبونا سالا مه پیشا مه جی دو مه پیشا مه 21 سبات جی نها کاربر بردوام کن. درباره خباتنا دزگاه سازی کردی در جزکام سک ها بیجم جداهی خوشگبراتی نامدانه لی ام بیجن دولت ترکیان اوانی که دیجی زمانی کردی دیجی کسایت کردی ها علاقه ناکه از بارم امسر ری و بازا کان هفج دابن لی درد ما همون کن یک کسان جی پارتی سیاسی جی لجنه آنجی یک کماله آنجی درباری و یکی داشتی از این وقت که شرف خان دفکرم نه پیوک زیده نه پیوکیم کی کو یک کوره کی جبونا زمان کردان سر کوره اف جبوم پیروز خبات ما خورتید که هیزامه زیده که دوی درباره داشتی از بیم جداهی ریو بازانن یعنی نیت عینیه درد عینیه دریو بازان داد متد امتکان هبقتن وی آوای امتکارن خبات خوش خورتر بکن لی نه مسئله امتکارن جوارد ورن هیچ وقت نه یک جی تام خبتن جی خباتش برداوم بکن از خود بیم پرسکریک نینه پرسکریک بیجی پرسکریک نابر مدانه نابر کردا دانه روشا کردا نه روشکی هم بیجن سویکه کردستان ایرو دنا هری کن 4 دولت این دادگرد هاتی 4 پارچه کردن لوی داری 40 هیزی در کون از خواجم شاشی کتیاتنه یعنی تشکه نورماله لیبلی اوان 40 بیجی 400 بیجی هیز همو کی در دیوانا یک خلاصیا کردانه خلاصیا زمانی کردیه سرکفتن زمانی کردیه درباره وی یکی داجی ام چند پارچه بنجی نیت ما یک ام کارن هیز بکنه یک و تاب خبتن دوی درباره داجی هیز خورتر بکن گلک سپاس کک سواش از بگرم آنکا عالیه کک مصطفى دسته که دخوازم بیجم گل خباتی تی جناب تسر زبان و تو رومان هم دنویسینه و تالیه پرتوکات حتی کی بری از لی راساتم خمنامه نه درکتی تپیروز کم دسته که دخوازم ویا بیجم کیک مصطفى امزانن جناب 2012 پرتوکک بناوی ریزمان ریبرا رسم بساندن پرتوکک ویه پرتوکک چاپ کرد ادخوازم
ام بمجاري بشكل كيفك قالوا نهام رزدار صبحي özgen gudari kir گو ام دخوازن زمان کردی جی کلکا زمان ترکی وک فرمی به اموی حقی خواه بدستخینن اف گوتنه یک سخینه تنه گلک روشنبیر گلک درون دور سیاسی دبی مسئله ده بحثا اوید کن یا دبی پرسا کردی برا زمان کردی جیر کلکی به گلو مثلا زمان ده دوی اوی ده جناب تشچه ده فکرد هناك بحثا زمان كردي بك هناك بحثا بي روشي بك هناك تقداري بك صفا سپاس ياجي ياجي فرصة خوي قالك جارات تدي تي قوتن دبين عالي تركي رخنات كن دبي زمان تركي زمانكي يا كردي زمانكي كلا بريماتيف نه زمانی که دوی والیده توانه به تماشاوانی ما آگادار بکن دور هم دست به طرفا بکن باش که مصطفى سپاس جبو و خوندنا چارپل مدیای و برنامه اتا و هروا جناب تجی هیویا من او کو بوان آلین جدا یه کوب زمانی و مجولن هم دزگهین جدا هم ام از تو دزگاه تمثیل ناکم ممکنه ام بکاربن جبو تماشا بینران جالین جدا و نزدیکی پرسا زمانی ببین و پرسپکتیفین جدا پیشکش بکن البته چند پرس لسر هفته پرسی بلکه اف برنامه بخود تیرا برسوا وان پرساناکه لی تبلوجی از بحثا بلکه جه پرسا بهتر او بحثا زمان ما قنصه پریمیتیو بلکه او بهتر دیدن چیده توریدن اگر دور بیمه از کارم بحثا وانجی بکم جبو کو از حقی حوالا جی نخم بلکه آنا جی چکی حقی وان بخم جنوهاد دوزالی برینه دکم اگر دستورات همی بریوی از خوازم من تشتا بشم چهار تشتن که از خوازم بشم یک اگر به بیراوه سالین هفته ایده سالین مای هفته ای بوی پرسی مناقشین وی پرسی چون گشت کو کرد نتویه که آننا دوی وارد تورین جدا هات و سری خلقی تبلر دو کرد لیبانا خودی عواب پشتی مناقشین دور دریش پشتی پروسسه که دجوار ما او لدو خهلان یا دویم جی پشتی مناقشه که دن گلو کردستان میتنگه داگر کریه ببی آوایی گه که لابخوی مناقشه جدا کرد او جی دمکه چو دمکه جی و هینجی افدم بردوامه و اف دناف کردات مناقشه کرن قالوا كرد بغي ببن دولة آننا تشتي عجيب او نكو كسي دين مناقشه كرد بخوا مناقشه دكن ودقي وارد جدابون المسن هي وإيروشي فرصة زماني هي ام حول بدن كو بخلق الدين بدن قبول كرين وزماني ما حكمي روايه وجبو ما برجرينجه لي برا باوريا وهب وج خلق الدين بيتر دفي امبري خو بدن خلقين خو بوان بدن قبول كرين كو زماني ما جبو هبونا ما برجرينجه parçayaki nastamayemeye خبرتك دور دريج وبرفره دخوازه هلبت لی ایروش دویم تثبیت کن و یک جوان ارکن مین سرکه اوکو ام دوی وارده هشمندیا چاندی هشمندیا جواکی و دیروکی و هر واه هشمندیا زمانی خورتر بکن بلندتر بکن لولا بری کردیان نویسکی زیده تونه بود جواتی نه زیده خورد بود لی جوات کرد بود مروفین ما انسان ما کردی دی پیوین لی ایرو کردیان نویسکی برهمن کردیان نویسکی بقاسی کو تو دمن دیروکه و نکاربه مقایسه کرن زیده دبو هر کود چیز زیده دبه لی آخافتنا بکردی کم دبه پروسسک برواجیا پروسسا بری و هر وها اف نتنی وقت پروبلمه که خویا دبه وقت گفه که کجر جی سری خو هلدده وکی بومبه که
پینکشاندی دبن اکولوژیا زمانی مده هاتی بجیهکرین تشت نامه یک جلادت بدرخانی راحت بود 1941 ده هجمارا 31 پشتی وب حتی کشی هجمارا 31 در کتا هواره نامه دو هاد نویسینه یک بناوی حبش اسماعیل دبیجی کو از بنی پنج هوار جمر شاندنه جکرما خوری یکی جمر بشتینه کس ناخوینه هواره جلادت برسی باوی دیده پشتی هفته که کد هجمارا درکتی ده دبیجی ویتیکا میرزا حبشی پیامک دوی پیامک هم تعلو هم شیرینه شیرینه جبرکو راستیه دبیجی تعالی جبرکو اب راستی تعالی لتبي بيجي دجواك دي ويدمي تبي كو كسي هوار ندخنجي كان كسا دخنجي كرمان زما كردي سردسو يعني بشتي بينجي 6 سالي هفته سالي او هوارا كو كسي ندخن انا هم دستي خونه ما برد انا هالبر سريميه وك كتابه كميه دینی لبر سریمه هوار ام جاره بری خودنه لایروش پرسامه پرسا زمانیه ایروش پرسامه بارکشه هلگره چاندامه ایروش پرسامه نشانا زنگینیا انتلکتوالیا جواکامه ایروش پرسامه انبارا دیروکامه و هر وها ایروش پرسامه بیرامه هبشه حافظه همه هبشه لورا شقولا ستينري هرتش دكارش بير بكي لزمانك جبير ناكي جبر بيك يكو امبري خوددن بيرا خويا امبري خوددن زماني خويا حفظه خويا هبش ودخوازن جوي دري تشتاور بكرن ام لي مقاتنن نيلسون مانديلا دبيجيكو تبزلامك يان تبيكير ببيفي او فين بك او تي بيجي جبركو او دشي ماجيوي لهجر تبزماني وي بير بيفي او دشي دليوي لوما از دبيجيكو چارسريا ما يا هري جرين يا دواري زماني اوكو ام لخديم في زماني مقاتبن وجوير بيجن دبي هون بيفين خوب كاربينن وبري خوبدن دلين هفدو يعني كرمانجي بكاربينه ابيك جبو ايكولوجيا زمان ما بيوستيك مزنه اگر از بیم سم فرصته نه دبن زمان کردی قلسه و زمان یاجی نزنگینه پریمیتیو زمان جواکه که پاشتماییه نه زمان ناس وقتا که تشتکی وهاد بیست براستی دکنیم یعنی دوی اف چیه جبر چه همو زمان مروفی ده اصل خود سر عینی بنگهینه با اواکی دن جفدو بدکتن چیه از بری چند تشتی وری زمان نصیب جود درکاندن دبی دابل ارتیکولیشن دبی او شرط و مرجز زمان مروفی بنگهیه ده زمانم ده یکین معنی بارهن وک مورفم بیجیه هبوک و هیوکدن کو اب یکین معنی بار ده اصل خودش یکین نه معنی بار پیکتین او جی چیه دنگه یان مورفه فونمن اگر از با وقت دم بجم جبوکو باشتر بفهم کرن او جی او کو ده هر زمانه کی مروی دی دنگنه و حجمارا واتنگا پربسینور کریه و اب د کردیا مجید دنگنه و حجمارا دنگن کردیا مجید سینور کریه مثلا اب دنگن د زمانه کی مروی ده بچه ام دبینن او دنگ خطابي جهادك اللي عم بتشدني بجرافه بالشكله بحرفه بالتيبا ام دبينن دي جهاني دي حمود زمان جهاني قرمره بدبر خو بدبر شعبي خو الفابيا هري كرتكو حرفين و تيبين و برجندن دنجن و زمانين دواز سيزدن هري كرت ده اصلي خود دوازده و يك نشانه بريني هوايي هري مثلا هري حرفي و تيبي و برشي هفته و چاره زمان کمریه زمان کامبوچایه لبنر الفابه همجی سیویک تیپیه هلبت دنگن مکاری زنتر به لبسینور کریه
يعني جي حرف مزيدة تربل سينور كري بفان تيبين سينور كري ام معنى بارن بسينور آبادكن هفوكين بسينور آبادكن اف طيبت من دي لجم هر زمان مروفي هي والجم كرديجي هي قدرتها كرديجي اين وقت هر زمان مروفي انگو يعني هر زمان خوديه ويكو گاواجي بخوستن اوه دربرينا گوتنال بسينور بافرينه وابجي نشانه يكو باويه تيوريك منو بكاره ببيجكو همو زمان دبي وارده خوديه عين قدرتيه هچی هبانا گوتنانه دوی درد جدو وطن زمان هنه امکان پیش بچونه دبه جوات وان پیش داره جوات زمانی تشتا دخوازه لورا زمان لگور پیوستین جواکه خو آماده دکن حتی نها نه کردیان خوین جودا چی کردیا کرمانجی چی جی کردیا کرمانجکی ما چی خواستی کو و نکاری بوی برسیوا مبده تشتکی وهاتونه که شرفان و به بیراوی دستالین حیشته دی وقتا البدره هجمارا کردا زیادتر بو و دست جیانا کومالیتی گشتر بو پروبلم ما دواره ترمینولوژیا جیانا کومالیتی هبو لی جوات پیوستی خوب به کردی دا نشاندان کردی برسوا و دا ایرو پروبلم کمی وها او ترمینولوژی آماده ای ام هر چهار پرچین کردستان دبوکن جداجی ما ام خودی و ترمینولوژی هبشن اگر دستورات هبی از نمونه که پر بالکشه تایا پی زمانک لگندکی تنیه لدنیای نابی وی گندی گاپونه دستالین حشته ده ست کس لیدجیا حشته و نه کس بوی زمانی روان ده پیوی نها هجمار دا کتی پینجی هجمار دا کتی پینجی جواکا وان جواکا پریمیتیوه و ماسیگری و نیچروانی ده خودی کرنا وان ده تشتی اساسیه لی او زمان تراوی جواکه دکه و جواکه او جواک شتایا پی تشکی دن بخوازه وقتا جواک پیش که به گوهرتن شتایا پی تشکی دن بخوازه تایا خودیه و قدرته وک هر زمان دن دکاره خو آماده بکو برسوان بده دوی داره ده چه پروبلمه دوی ام خلصر زمان قرص و زمان زنگین و کنسانتره نکن ام بیتر گوه بدن زمان نظم هنن ستاتو نظم و زمان ستاتو بلندنه زمان پرستیج نظم هنن و زمان پرستیج بلندنه باور بکن او تشتیکو امج خلقه دخوازن ام لجامعتونه لوما ام وقتاش خلقه دویجن دوی ستاتویا زمانی ما بلند بی گلو ام بره خوددن جیانا خواه ستاتویا زمانی ما دی جیانا ما دی چی قیس بلنده چی قیس نظمه لوما چاره او کو دوی ام حول بدن کو ستاتویا زمانی خواه بلند بکه دی جیانا خوده پرستیجا زمانی خواه دی جیانا خود اره کردی ایرو پرناکه ام دزانن لبکه مانی اوانه ایدئالیست دوی دیجیانا خود نشان بده که کردی پره دکه و اگر ام بخوازن هفبشی اکمه هبه آموره و هفبشی و زمانی مبه باش تکیک مصطفى گلک سابش بوی آگاهداری انتا از ام در باسی مجار اخوابن از کک شرف خان بپرسم کک شرف خان جناب تجی زانه دوی وارده اون گلک خباتن هجاجی دکن اف حتی 22 مه وقت که کش بوی درسین بجارته زاروکین کردا بچن قید آخوا بکن و پیری زمان آخوا ببین لید پراتیگی ده هم دبینن گلک جارا دولتا ترکی آستنگیا در دخینه به حجیتا ماموسته تونهیه و دوی واری ده هم سیاستا دولتا ترکی باش خواهم دکن دولتا ترکی استراتیجی اکیوی لید دوی واری ده کرد کیجان آسته ده کرد همولاتیین کرد قید آخوا دکن و روش دچه حالی ده و دوی کرد چه بکن جناب تکاره آگاهداری کی بدمد بیواری ده که سیراج نها اف مافی درزا بجارته
2012 فرمی بو و دوی ناویر حتی سال که 2 ساله جی گلک نزدیک 7,000 بیتر کسی مراجعات کرد و خواستن گو يعني درزا بجارته به زمانی وا لی هر گو چوجی ام دبینن گو اف هجمار کیم بو يعني گلک سبب ویهن مرود کاری کرتی وانا بجی يعني یک جی مثلا بیجن آستنگ گو دولت دردخی يعني دولت براستی دید گو گلک کرد دوز زمانی خود کن و افکار به سبب گو يعني پیش تشتی مستر ببین دولت جالی جگلک آلیاده مثلا بیجن دبستانا محلی بروقراتی وای گو هبون مدیر بون اوانا آستنگ هنگ جی ماموسته نجات پرستن بیجن گلکی آستنگ المقابلی و درزا بجارته درخستن از وی بیجم امکارن درج سر بسکنن دو آلیه ما کردا وقتا گو اف رفورم دست بکر يعني سال 2012 ده هنك حالیه می کردی بچکی خمسار بون يعني بهشمندي نتشون سربي مسألة وبقلك آلي جري مثلا أمزان بيشاوية حركة ناس كيوانا يعني حوالي هدفين إيجو يرو بناوي هدفي كارتكن بارتيه بريوانا دور ده ديتنا كله بيش خستن كوتن هجرم أم درزا بجارتر بيجن نا بلكي برسا زمان زكماكي پروردي تكبر روجبي لأو ديتن شاش بو هرگو شو كمتر بو ام دبینن گو مثلا هلوستا کردا المقابلی درزا بجارته قلس بو جبرگو خطك سياسي ولو هبو او خط برايا من نتجي خود بو برايا مر نراس بو ايروجين ام نشانه ويد بينن گو يك جوا بارتي مي گو يعني فكري اشكرت بيجت بيگرك ام درزا بجارته هر بيجت يك مثلا هدفه و ايگو جوي كرنا شوبيتين يعني خويات كگو او هلوستا گو بري مگر نه هلوستك جي خود بو خوشبختانه و کردی می باشور دبیجن و ایرو ام دبیجن ام درزا خو هل بجیرن هگم درنگ جی مابن دیسا گاوک باشه نهاج ایرو پیوه جبو مرو کاربه به درزا بجارته و گاوکی نه کس منا بیجه درزا بجارته چاره سریه و درزا بجارته ام هر تشتی پی چاره سر بکن فلان نه کس ولو نابیجه ام دبیجن اف گاوکه اف هلوستکه مد پراکتیکه ده دید خواه يعني مديت زاروكي جو درزا بجارته هل دبجيرن براستی هستی ملی بهتر وارد شده بین حسکرنا زمانی کردی حسکرنا زبیجم کردبونه و قالت تشتدي مثلا زاروك مراق تكن يعني دبرسن كاف قوتن شيا اف قوتن شاوا درن دبستاني مثلا تاني پرورده بتركيا وندزانن اي وقتا قو بتركيا لمالي جيام كردي بيفن اي وقت ما امولو بيجن اي قو نا بيفن جيهانا امزانن اي وقت ما وقتهم كردي بيفن زمان بهبره مقايسات كه اف بكرديا بيتشيه اف شاوايه يعني بواره هستي و فكري و بسر زماني واده دره بسر نتواتيا واده دره بسر ناسنامه واده دره جبرو لو افغار کی بدبو گرک مرو براستی بخورتی بشکرتیا بی کاری بکرایا بس ما نکرد وقت خوده ها امش کو وگرن امولو بجین امش کو ده وگرن ام بجین فداوی هيا ام بخوازن گوینا ام گاف هبره بگهرن عالیتن گرک مرو بیناج بیرانه که مثلا پرسا زمان و ا درزا بجارته سه نقطه ده به هفدو و گریدایه دبستان بخواه بروقراسی و ریگزی و پرنسیبی و هلوستی و تشتی وانا یک جی مالباتن يعني دبي مرو بناي زان به مالبات وقتا گو هشمندیه کی بلند جمع هبه هشمندیا کردیتی فلان و چما زاروکی خو نشینن درزا بجارته او جی مثلا دور ده جی مثلا کار قلسیک چه به و سیاگو مرو بجه هلوستا سیاسیه اف حرسي هجر هبدو تمام بكن بقى من او قالك كرد مالبات كردا ويجبونا زاروك خو درزا بجارته هل بجيري هذا فرده جارنا جي تشتي مانيبيولاتيف جي دبن تشتي نبا جي دبن چاوا از ميناك كجوار بيجن اف سنديكا كهي اف سنديكا جيرد بيجن ايتم بيرسن نزيكي حكومتيه قالك ما مستي كرد جيد نابواد هني بس وقتی گو رقلام دکند بو یا جی ام بیجن دخوازن گو خلق درزی هل بجیرن دبی ام دینی خوشی هل بجیرن و ام زمان خوشی هل بجیرن در راستی خود اف تشتکی مانیپولاتیو تشتکی نباشه چما جبر گو زمان و دین تشتی جودو جدانه یعنی دین مشوه هي و هرکس
yani kim zede dibistana derza dini dibine li zimanê Kurdî wê derzê nabîne wexta got tu bêje zimanê xwe hilbijêre bi tenê zimanê xwe zimanê Kurdî hilbijêre pêre helbet ez vê jî bêjim Kurdî û zazakî em tim dayîn vê bi hev re dibêjin zimanê Kurdî zimanê kurmancî û zazakî ye bibijêre kîj me be wexta got ew derz hilbijar derzê dînî ji xwe tên yani derzê dîrokê hene ez ê bêjim derza dîn heye yani zanebûnên dînî we got tu bêjî yani dîn bilgilerî dibêjin heta Swêdiya wê ez bêjin ji bo kek Mustafa relîyon kunskap dibêjin jê re yani li her astê de kêm zêde ew tiştê gotin yani ji ber wê wexta ku merov deyne muqabilê hevdû ba min ne tiştekî durustî ye ne rast e û gelek carî serê insana jî tevl hev dike yani bi Kurdî ez bêjim derza bijarte belê fermo berdewam na derza bijarte gavike gava pêşiye kes nabêje derza bijarte çareseriye û xelasbûne û nizam çiye na yani wexta ku ez mînakeke wilo ji we re bêjim wexta ku merov gelekî birçî be zêde tu birçî be û hinekî ji tên wê gava got tu birçî be dibêje ba min şorba nîskê ji teraniye lê got tu şorba nîskê nexwe ez ê çend rodî ez ê goştê berxaş terbînim heta ku em bendî goştê berxan belkî em niyaza bimirin tu zanî ji ber wilo jî şorba nîskê heger zimanê heger derza bijarte be em ê qîba xwe pê bînin îro û sibe dus be gojma hat em ê bi zorê jî ya jî bilhev hatinê ya jî bi şiklekî dî em ê bixwazin ku derza yani zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê û zimanê Kurdî bibe zimanê fermî tişt gav bigavin min e gelek carî hereketê me Kurda rewşenbîr bin siyasetmedar bin gelek dî em hergav maksimalîst bûne û ev jî bûye belel serê me niha maksimalizm wek prensîp kare gelekî baş be yani ji alî teorîk de gelekî li ciyê xwe de be bes praktîkê de wexta ku te gav nabê min e gav bigav zarokê me ji zimanê xwe bi dûr dikevin gelek Kurd zimanê xwe bi dûr dikevin ê wexta got tu bêje wela rojekê ku Kurdistan xelas bû em ê bigên zimanê xwe ev ne tiştekî ciyê xwe de ye em ê îro jî ji bo zimanê xwe bixebitin û em ê ji bo wê armanca xwe ku em hemû di dilê me hemad heye em ê dîsa ji bo wê nabixebitin yani merov tişta neyne muqabilî hevdû gelek carî em bê dibistana boyxot mesela siyaseta me hevalê HDP wa demekê gotin dibistana boyxot bikin te salkê kir te dua kir siya kir nabê ku bibe helwestekî wilo mayînde yani divê merov wexta ku merov kir jî merov hinek armanca hinek tişta pêş xe û dûra wê nal gora meşe yani ji ber wê yekê ez dibêjim maksimalizm di xebata legal û demokratîk de براستی gelek pirsgirêka xwe çêdike lê tu carî nayê manî jî ku em ê dev ji mafê xwe bingehîn berdin yani ez Kurtî wilo bêjim gelek spas kek Şerefxan ev biçin aliyê rêzdar Subhî Özgen kek Subhî cenabê te kare mesela dersên bijartê de me kek Şerefxan gudarî kir cenabê te kanê di wî warî de fikr û ramanê xwe bêje heta 22 mehê وقت هەیە و ماڵباتێن کووردا زارۆکی خوا قەید بکن چت فکرت بیواری de kek Subhî fermo em te gudarî bikin Peki. Biraz Şerefxan tiştê gelek giring anî ziman em jî salî ser diwan fikirê dane ev tişkî pir giring e yani armanca me statûya fermî ve jî amaca me çıkası wek hevî ve jî helbijartina dersê Kurdî em pir giring dibînin çima giring dibînin wek kek Şerefxan anî ziman paska wê demê partiya HDP boykot nekira hani belki armanca wan ji bo fermîbûnê bû jî belki rast e ama lê belî em dizanin ku sîstema devleta Tirkiye ji kerê tê ser înkara Kurdatê ji wê bûnê yani çi gav çi tiş ji bo Kurdî gav ki heve gere em xwe lê derkevin ji wê bûnê em dersê hilbijartina zimanê Kurdî jî pir girîng dibînin me hareketa me komela me afîşî çêkiribûn di hesabê medya civakî da parve kir û em dixwazin bigêne Kurda hem dema wî hem jî anînê da ji bo xwe lê derketibû em bibêjin dêgav li Stenbolê belkî mamosteyê Kurdî tinebin belkî rêveberiyê mekteba dibistana nexwazin Kurdî mê bijartin rast e ya tişkî realîtê ye lê berê em çıkasa xwe lê derkevin ew îsal nebe jî ev ê salkanî bibe wesilekî
جوی بونه کرد لکی در ترکیه دجیم برام بجین دخازیل بازار کردان خازیل برام عالی متروپول آمد لکی دجیم برام بجین ام بانگو هاکی دکر اگر زار کی ماندم مکتبا دبستانا ناوین دابن پولا 50 60 70 80 دابن ما پیوان هن جبوی جارتنا زمانی کردی سریل دبستانی خواهد جوی بونید کارن چه بکن جمعه دپرسن ام چه بکن جوی دوین وستن فهمدا بناوه جی یا جی هنگ لیسته دنمه خطی دا کردی نانویسی راسته لگورا لیستا پرورده یا وزارتی دا گره بدن من درخواست ببردان نویس کی یعنی گره کردی جی فرمانجیز آزاکی جی دلوان لیستا دا هبه لی بلی هوال کی جمرا پیامک شیان بو گوتو ماموسته زار که من لیست اقدایت یه دقیقه کردی تنینه امو هاکی بکن کرد لکره دبن برا ببن برا دبه دمیدا هر داخوازنامه دیلکشه بده مکتب دور دا دولت دور دا جی حلاکی کریه لور دبه زمان دجی ناو لیمه کریه دبه زمان دجی يعني اوجي ليستيكك يعني اب محفا هي وقت ناب نكري دبي زمان دجي يعني اوجي بروبلم يعني عملاتي غازي بكن بحق بغازي جي خدا شوي بني ازبياكي بيجم زماني كردي زماني اخا في مملكتي زماني كردستاني زماني ديروكيه ان هندك دي هزار حتى لغورا ليكولنا 12,000 سال دیروکا بھی ہے کس نکاره زمانی کردی را بیجه زمانی بیانی زمانی نناس زمانی او جوی بونی ده پیش دا اگر مجار برسل امی خبر ده جوی بونی من شخص مجی و کومرا مجی مجبور که مجلسا ترکیه دا جی دبین زمانی نناس مهم داخوازنامه دا مجلسی هم جی بین روش پاشی دا من دوز ده مجلسا ترکیه بکر یعنی من دوز بکر مگو من زمانی مرا نکارم بیجن زمانی نناس به ترکی دبین یا bilinmeyen değil, anlaşılmayan değil. Zamanı nayı faham kırır. Yani mafi vetine bu zamanı merhaba zamanı ne nas. Ve dehan milyona 20-25 milyon Kürt ve Türkiye'de için ya zamanı Kürt'e o mafi vetine bu zamanı merhaba zamanı ne nas. Em binese her bijartını o dibistani. Raste eviyat işki yani neticede yani libor hukuku devlet yani وظیفه کو بانیاچی گره زمانی کردی جب کرا پرورده ای و فرمیتی دبستان دا این زارو کا بکره لی راسته یعنی چقاسا تهوش بیجی گیم بیجی ام گره خویلی درین اما تشک ام دخوازن جوان جی گاف باش بناویجن ام دوین چه ام دویجن برا ترکی کردی هشمندی که جبوی زمان پیش پاپینن و برا ترکی ببینید که به حق میه مافی میه ام زمانی خود دبستان داشتی تخواست لیبلی ویگا چی رالیته هیه ویگا عالی امپلیشن فرمیتی داد مادم که بی حق هیه برا کرد پایین لیدر کرد اگر کرد پایین لیدر کرد ده هر مکتبا داخوازنامه بدن و زاری قرار کردی بخوازه اوی دولت مجبور بمینه ماموستی زمانی کردی بکه قادروی اوی دولت مجبور بمینه و yönetmenlik خود بگوهره. Evet şer bike. Jübi bunu yani es parizerim yani belki temaşa etkesin zaman es parizerim İstanbul'a dişim Diyarbakır'cı Ahmet'im li es bank le parizeri Kürtçi Türkiye dikim es havalı ki Türk aracı değil. Ya mafime dikim ben piyeho. Yani ha demek ki unji faylı ederken. Jübi bunu parizeri Kürt dikleri dişim bırakıcı. Yani ya mafi mi ya mafi yani avaki resmi avaki fermi vayile derken jhalqi meraji insani meraji pari ki evi bebe vereki evi bebe ki ve parizer ki jwe bune dost ke yana jwe bune jwe dersi takabte emçman nakabte kari meçid ve bırakma emliki ajari dirjim bırakmışın normal hakikiye ravani hakikiye hukuki Hozayı kuazın lebeli ve gabi yani Ali rahne kirdi de rahne dikkat. Kelime ke anga derdikan
ya heval ki liste şiyan diye bağımın bir dakika helbijartna zamanı Kürdi tinine mamose zaruki bir liste dayıki hatteda tinine jwe bune eviyan nuhat dertemin jwe bune dişemiye seçemiye emi müdüriyeta İstanbul'da yani İstanbul İl İl Milli Eğitim Müdürlüğü emi bu arab kemne tekili emi bir çima bir tekili emi kire ben belge ezbega ve division likedire de beraber yani biraz şartlı tek var rezervana bakmasın her veli her payı zaruki her mektebi zariye ko division emtihasın zamanı Kürdi ve el bizartın mamosetin eveci gora yönetmelik eci eviye eğer bu mektebi de mamosetin Kürdi tinebe dixazî bira qadrol ve dixazî bira ek Kürdi zame eğer kutinî veci gerez mektep kan ne be ayar kirin eğer jweri jî nebe yekî ku ji heqê biya bin ew dikare mektep dikare yani rêveberiya mektebê dikare em bibêjin herkî dêw bavê zarokî jî derva bîne û zimanê Kurdî pê bide ew kirin yani li gora ew kê bêheqa jî heye ji wê bonê diya gav çi ye zanî vê gavê hatta niha min bi xwe şexsê xwe jî di medya civakî da ne diye ku ev qasa Kürt xweyî lê derketine îsal tişkî pir baş e em bi xwe zaman bira topa dezgaha Partiyê Kurda jî bînin zaman eviya têr neyne lê belê em wî dixwazin yani mesele eviya ye eger ku em yani bi Tirkî jî dibin bi Kurdî jî dibin ku zarok negirî navna diye ki yani Kürtçe ku mafya ku birreka fermida reka ravanda reka meşruda ne fazın evi şu devlet Kürda ya terörize bike pricara vek dike atan haji Kürdiye anajı dike şimdi bunu em kurrel bergiya bigrin em hareketa komela ku şahsi mecibusane jibu kurrel biya begirtin em kat pozitun diye durdukun em division dıttı Kâru xebatê me da tundî tinîne em li dijî tundiyê lê em ji bu mafê xwe Kurd û Kurdistaniyê jî gavî parça ji bu dersê Kurdî jî bira bu sabe bira Kurd yani bizanin ku evê biya ve bingehkî sivê ro daha pêş da here eger ku li mektebê îsal sadece polik vebû evê nava zaroka da bela bibe evê ew zarok ji hevalê xwe ra bibêjin alakaka beş labine. Jüve bunu yani esasında biz varım sertişki dineci yani hareket ama duhvazı hişmendika Kürdi peş labine. Eviyajı gav kez bu hişmendiya Kürdi. Jüve bunu yani he vakt heye eme ez anladım eme İslam evke navçar ajında müdüriyeti navçar ajında eme herın bi müdüriyeta Şahristanê müdüriyeta İstanbul'a haberdin û em ê bibêjin ki welhinik mekteba da wel lîse da kek subhî pirsek ji cenabê te tu cenabê te dibê em dixwazin hişmendiya Kurdî xwe û Kurd di wê xwedî derkevin pîsek berê me kek Şerefxan gudarî kir kek Şerefxan got neh partiyên siyasî piştgiriya platforma zimanê Kurdî dike. Niha gelo ev neh partî wexta mirov bernamê wan bîne hemberî hev di gelek waran de ji hev û di cuda difikirin. Lê di çend xalên bingehîn yek jê zimanê li hev kirine. Niha divê ew daxwaziyê wan û gava din kek Şerefxan bi maksimalizmê wî tarîf kir. Lê em zanin ku yê Kurdê Dewletxwaz Federasyon gelek dûr hene lê xalek heye divê êdî Kurd tarza xwe ya siyasetê bigerînin divê êdî di xalekî de Kurd li hev bike bê xal jî çi ye ziman eger li xala ziman em li hev dikin gelo ew platforma û neh partî li Bakurê Kurdistanê ew neh partiyana jî em zanin partiyên li Bakurê Kurdistanê yê serekene gelo çi pêwîstî wedî we ev hêz Kurdê piştî wî ya ve ma ciyê we tune bû bi platforma zimanê Kurdî bi hev rewî karî bin hatê bimeşin. Kak Sirac. Belê. Belê. Ez ya bibêjim ez we 25 sal 30 sal li İstanbolê dijîm. Xwazî xebatê platforma zimanê Kurdî İstanbolê jî çêbûbûna
ez ê xwe biket mayekê yani ez endamê partî jinînim lê ez ê ji bo xatirê zimanê Kurdî têda çima bixebtikema ji wê bûnê li şeherê alî Rojavayê Tirkiye min xebatê platformê nedim bi rastî yani belkî çêbûve jî natve rojevê nizanim lê ez vêya bibêjim ez xebatê platformê jî pir girîng dibînim pir baş e ti cî dayê lê mühim olan mühim çi ye ku xelq payî lê derkeve sadece bi kontrola partiya da nebe xwazî ew partî jî hemiya xebatê xwe daxwaniyê xwe civînê xwe bi Kurdî bikir ji wê bûnê em bixwe yani nû çêbûn me çünkü me dî yani hetanî niha em bibêjin yani belê partiyê me Kurdistanê jî xebatê wan başin partiyê mezini Kurd Ray Ditnekê HDP jî car cardan ji bu Kurdî tişta dibêje lê pir kême çima kême ez li İstanbolê me yani 12 wekîlin ez bawer nakim hevkî jî bi Kurdî bizanim be ez civînê ku diçim partiya ve jî ez wakî dibêjim yani em bibêjin sîwana serme yani serme bira Kurdî ve em li kerê çi xebatê dikin Kurd bi hevra dibin vana Kurdî da bu zimanê Kurdî da bibin yek yani xebatê hevbeş çêbik ji wê bûnê bi rastî yani ez hakî bibêjim hêja jî pirskî jî hevalkî jî yas kiribû hûn çima di platformê da nexeftin yana di tezekê da nexeftin bi rastî yani li Stenbolê min xebatê platformê jî û evkê jî nedîn yani ne ji bo evkî dibêjim yani belkî silava bide fermo erê alînê de jî ez tişkî jî bê misade hebe yani em dixwazin kî di partiya da ve di komela da ve dixwazî bira di partiya em bibêjin kî ana di desthilatiya Tirkiye destekê da ye eva AKP'de AK Parti'de dixwazî bira endamê wê bin xebatkarî wê bin em dibin her Kurd li kedrê ve bira bibe bira mafê zimanê Kurdî bixwaze eger partiyê wan di wî gavê di wî dalavê da nexeftin jî bira ziq diwan xwe bira em bibêjin sibê ro wexta helbijartina ray nedinêkî yani ez bi bêgav li Kurdistanê bijîm li şehirkî Kurda bijîm û partîka em bibêjin navende merkezî hat kî dibe bira bibe ez ê ewilî ji wan re bibêjim kî ji bo mafê Kurdî hê di meclisa Tirkiyê da dibên zimanê nenas di kanûnê Tirkiyê de hakî ye ji wê bûnê bûnê vana bigêrin negwêrin ku em ê bigêrin em ê kerem ke ka endamê te ka namzetê te Kurdî dizane ya nizane net di vê qonûda di vê evkî de em dibên ya heşmendî em somutun vê gavê ji bo zimanê nenas me doz vekirî em somutun em çi dixwazin mesela em bibêjin wê em dibên îsal sala 2021 bira bibe sala doza zimanê Kurdî ji wê bûnê ez wesîla we bibêjim çapameniya Kurda jî dixwazim û em bi hev re xebat bikin yani dixwazî bira dezgahê me siyasî bin dixwazî derveyê siyasî derveyê partiya bin ji wê bûnê em diya da hene û xebatê wisa jî hebin em bi hev re dixebitin bi kêfxweşî dixebitin em ê bikin em bi xwe jî em ê bikevine têkiliyê yani kek Şerefxan ji me master e û bi rastî wî wesîla vê programê jî min dixwast ez bigêmekê û hevalê dinê jî di sos di pişt vê programê da ez hemiya dikevine têkiliyê û evê ku di vê çaxê di vê edama me da hînin jî ez bi hemiya re dikevine têkiliyê û di pêş me da 21 Sabatê da we nêzîkamekê heye em bi xebatê hevbeş bikin xebatê hevpar bikin û em wisa bikin bira çapemeniya Kurda jî dengê me di nava Kurda da bela bike heta mümkün be program ki em bi hevra zindî çêkin bira çapemeniya Kurda jî win jî xêra xwe zindî bela bikin û em sala 2021 bikin sala doza zimanê Kurdî em en hindik çi bikin vê xwelîseriya ku yani em hani devlet nahiyê wan kêmasiyê wan pir em alîkînê da wî ji xwe re dikin lê alînê da jî Kurd yani xwelîserînên ya eyb e şerme ku em bi 20 milyona bin 30 milyona bin û rewşa zimanê me vîya be
ام بخون یا گره قبول نکرد. باش که سبحی مال عطا همه بردوام بکن. از بیچ مالیه کک سواش جوان می خورت می مثل تالیش کک سواش جناب تجبوی درس بجارته کار چه بیجه گریدای خوازم تشتکی بیجم ناوی دم هانی او زبوی درس بجارته لگوری استاتستیکن دولتی که اشکره کرن 2015-16 بحثا هفته و 7000 کس دکرن و ام زانم به میلیونان کرد لکردستان لمتروپولا دجین جناب تبعی که چه شیروت که گلو اف تشتا جبوی ما نه که ماسیه که دوی وارد جناب تکانش بوی و مجاره چه بیشه هم تجی گداری کن مکک شرف خان گداری کرد کک مصطفی کک صبحی گداری کرد ایجار هم تا گداری بکن رخنه لوهیه کک شرف خان گو یعنی دوی کرد ایدی ده هن خالیم بنگهین ده فیری به هفر خباتی ببین دولتا دا کرد آوائه کی دجوار ایرشیا ملت کرد که ایدی دبی مریض جی کی دست پی بکه نکو ام ببین ججو دبی ججیر جی چیه زمانی میه جیر چیه چاندا میه او چیه داخوازی میه نتویه ناسناما میه دبی ام تجی گداری بکن که سواش بله سپاس از پیشنیاری که میش بو کیک صبحیه ام نها دو کس سکرتریای ده سکرتریا توری لی خباتین ترکیه دا ام کاردینن دکاره کرم بی که وره تبل خبات ما به ام سوده جه بگیرنج مرا به آلی کارش برکو گو پلاتفورمین کرده این که ترکیه داد خباتن تنش بوناوی از بیشم اما ها دو کس تنیه بسر خبات ترکیه هم خباتن حوالی محفت حوالی مایدنی لی خبات کردستانی کاردینن بله درسیم بجارته از پیشیم ناکک ها بدم و روشی کسک مرا وکر گو قیزا من دبی درسا بجیره بلا نوی درساش در بیجه کات شد بیجی فلان از باورم 7-8 درس گوتن نوان دا 4-5 درسین اولی بون اجا قیزاوی بچوک گو خالود بیجه برای باسا تشتاید که دبی یاشیان دیلر او چه تشتا گو گو هندری دا نیسه کرمانجی بوی آوید بیجه مگو او یاشیان دیلن از زمان کردیه زمان دیو باویته زمان ته مدی زوری گو تا دیا خوبای خدا گو خالود بیجه او زمان دیا ته باویته یعنی نه وقت زمان به ترکی دا خوش خواه نه وقت زمان خود بینه درسی بجارته از خود بیم بری هر تشتیج بونویه کی گله گیرینگه کسی جوان ام کسی که ام بجن ها بین 15 سالی 20 سالی هیدی دهشی وان دا زمان کردی وقت زمان که هیدی ونداد به نوع خویان جبروی او جوانی ما زاروکی ما درس جارته هلدن جبروی آوای ادبیم یعنی بو تو تشتی نبجی جبو نوی آوای گله کرینگه روشا زمان کردی و درسیم بجارته مرد کارد دو آوادا بحثیب که یک آوای دولت چه چاوی دیا خود زمان کردی و کردان یکی کرد به چه چاوی دیا خود نخواه درباری کردان دا ما مصطفی برینی مل هورا کرن تشتی گلی بالکش گوتن لی از خوازم بری بسا دولتی بکیم نه دولت ایرشا دیجی کردا زمان کردا دیجی کردانا لی زمان کردا دیگه گله کی بریا کو زمان کردا تروریزه دیگه دین زمان ام بیشن چهاد که چند روز برین ها مهبرین ها های پیهل استانبول لروهای اوه کی شانو یک هات قدخه کرنی نگوتن شانو جبر کو کردی هم قدخه کرد نیت او بو لیبل گوتن شانو پروپاگاندا تروریسم دیگه تو علاقه پیت نبود شانو زمانی که او هاتیه ورگراندنی هاتیه کردی هاتیه ورگراندنی تو علاقه تروریسم کنی فلان بیانت نبود لی مخابن او پی هنه جاره ام دبینن کرد بخواجی او دکن کرد بخواجی دین نزدمان دبی تو علاقه ما تروریسم و شدت فلان بیانت نه کرد وقتی داخوازی زمان خود کن
شخا پیشی یعنی دبی اماف ور داینه یعنی اماف ور استاندنی علاقاوی یعنی تو داخازی درباره زمان دا تو مافی کسی تنب تروریزه بکه لی دولت ادی بیوی آوای جبر کو دولت کتیه نا اوکت آلوزی اکتا د مجلس خدا دبیجه زمان نای ناسکرنی و ایکس فلان دبیجه لی ام دبین عین دمه دا قانال اکوانجی شب روش هر شخص کردی آوی گلک او بجی او کردید که یعنی جبروی دولت زیکتیه نه اوکت آلوزی اکتا دولت زنه چاپ که جبروی دبی هم زیده باندوری سر دولتی بکن لی ری افتنیه نخی افتنی نه به هزار ری هنه زمان درس اجبارتجی تنی درمانی درد زمانی کرد درمان ناکه روشا کرداجی هانه کرد دبی هنه که مافکار بنجی دترسن جبر کو اچاد بیدیم دولت زمانی ما کریمینالزد که تروریزد که نه پیوا کرد نه زمانی کردی بنی یک حرفا کردی جبونه یه حرفا کردی نوروز آن نوروز دبینیسی جبروی کس هاتن گرتن هاتن بنچاوکنی دمیدا جبروی مالباتی ترسن لی تشتک وها هيا سیاست دام دیویژن کسی کی کسواش مروف کانه و تنه به سیاست ترسه ایزاح بکه ام ملت کرد ناس دکن ملت کرد ملت کی قهرمانه و پیواجوه کی ور درباس کویه ترسه نای ایزاح کن از بین بیا گلی کرد دبین تاثیر سیاست ده دبینه دویشتی کلیجی دکمان yani siyasi bandorun tebatinde. از بس یک تشتی یعنی یک آوای تنید کم گلک آوای هنت راست بیجید مافداری لی از تنی بس یعنی در سال درباره زمانی کردید کم یعنی گلک تشت هن اوا پرسکری که نه 2 سال 10 ساله بری یعنی پرسکری که 3 ساله مرد کاره حتی کی با احمد خانیش بهره احمد خانی به درده کی او نویسی او درد کو نوبهار پیچوکم به احمد خانی دا نویساندنی کو درد امیرو هاتنه با هاو عینیه که لی مسئله کی هر کم 100 ساله یعنی بو یک آوای معنی که اضافه که از تنی یک آوای خوازم را سر بحثی بکیم از کارم ها بیجم یعنی کسی که داخواز تشتکی بکه نتیجه دولتی دبه او بسوچ لی 100 کس وقتی بخوازن او دبه چالکی سیاسی یعنی ایرو کرد درباره زمان دا دناو آو آگیری دان آلی که آگیری دولت خوازه درباره کردان دا چه هبه یعنی چه او یعنی کسایت کردیتی لسر دیجی خاره بشوتینه لی کرد جوک آوینه وی گاوی یعنی بهیزن کرد وقتی او آنا ببه یک آرمانج آنا ببه یک درد یک یعنی بری آرمانج ریو باز هم ببنه یک دکاره وقتی اوی آگیری بتمیرینه از خود ویجم نزادریمه جبروی یکیشی درسین بجارته دوی آستی دا گلی مهمه از 3-4 سال درس میدیجیم دولت متودک ها هفت که شوپینه دولت ماموسته این کرده استدام ناکه ماموسته این زمان کردی کرمانجی استدام ناکه بنی ای سال بوری مبر خدایی کسی که آن دو کس حتی حضران یک کس د زمانی کردی دا هاتیه ماموسته هاتیه استدام کرنی لی وقتی خواندوان دچند بی همی سری لی اویخن درس زمان زکماکی خن دبیجن ماموسته تنه ایک وقتی تهلدیش خواه تنه ای وقتی که خواندوان جی سری لی نادن پاشی دزورن دبیجن ایک سری لی ناده جبروی ام درس آماناکن جناب تدبیجه هفته 7,000 کس سری لی دانه بنی گلکی بن هنده بن خطری دابه داگیرکر هنده زوری لی بکن هفته 7,000 از بین گلکی نینه یعنی ملت میرو ملت کرد بلای چند باجار بیا هن باجار هنه دبین ده هر کس کاره بکوی باجار کرد نکارم کنه باجاری دا دبی مر کرد وی دایج بفکره یعنی میلیون کرد تنی ل امبیجن آمد لوانی لروح حیناجین ل ازمیر ل آیدن ل یوزگات لوان دراج دیجین ترساوانا از هنکی یعنی حق دماواناجی او کرد یعنی دنوان کرده ده به هزارم کرد سری لی دانه بنی گلک آستانکیریه درس جبارته گلک آستانکیریه لی دیجی وی دیساج به هزار کرد سری لی دن از بیم او گلک تشته باشه نه ترید که گلکی ما لیوی آستی دا گلک باشه سال 2015 حتی روش ایرو یعنی باندورا سر کرده تی کرنی
لسر کشا ملتی باتا کرنی یعنی دبه نکاری یک سالی جی یعنی هبون آخو بردوام بکه باشه باش کک سواش گلک سپاس ام وگر نالیه کک مصطفى ما سه بردف تو ریوبری پلاتفورم ما گداری کرد اتمسفر کی پر ارینیه دخوازن از وان پیروز کن اشارتین به هر خباتی به هر گاوا و تینه مرد ببینه مریا کیف خوش که از جناب تد خوازم اویجی بپرسم گلک جارا ناو یا سیاست ده وقتا مری بحثا زمان دک بحثا سردستیا اوید که دبیت ترکیه لیبرا کردی جی هبه او مثلا جی جناب تکاره چاوت به مری سیاست کی او حقیمه او چما ام ببین او جی حتی به مودکن و دست بیدکن تکاره دوی واریده آگاهی که بدمه میکه خوشم خوین دینتی پرسا اولی هبود چند پرسیت تبهر کربود اگر دور و نیمه از برسوا وی پرساته بدم و برسوا ادجی بدم اگر دور و بیمه ولا بکتاسی تکاره بده ها ادوی چای بدم بری تو تخوازه ام جویا دست بکن بیا کو تا انا پرسی هلبتم دبیسن کو هن رونق بیر هن سیاست مدار کو بخو کردن دبیجن کو برا زمان کردی جی به زمان رسمی ده اصل خود برا زمان کردی به زمان رسمی تو پروبلم تونه لی وقتت گو زمان کردی جی پروبلم دوی جیه ده یعنی چه دی جواتا کرداده ام سردستیا زمانه کی zaten قبول دکه برا زمان کردی جی پیر به زمان رسمی بمه از نزانم کیفا که به ویاتی لیزانم کو کیفا کردا de ve derbirine ne hatta dilevan ve beşe ve Kürt be veya brindar be helbet ev li ser nave jiyana pek ve ne hewildana ke kucbo bawriye bi Kürda bawriye dedin deverindin yani heyne emin adresa veya ne emin nav nişana ve ne emin yani وقتا کو او dibêjin bila Kurdî jî bibe zimanê resmî Kurdî jî adweya di problemê bine asta maf û azadiyên neteweyekî dadixin deverekê yani qes çi ye em di civata xwe resmiyeta zimanê Tirkî qebûl dikin bine gavê ku heta berb stratejiyekê here tiştekî dine û duweya wek stratejiyekê tespît bike di hişmendiya Kurda dibicî bike sibê daxwazên yani berhemên aqilê stratejîkiyê Kurda jî bê ve civat жерine hazır bi ji ber ku hişmendiya civatê texrîb dibe divê merel vana miqatebe bine gelek ji me Kurdê başûrê welatê me neacibînin ne wa lê berê xwe bidin qanûna bingehînga Iraqê bêdwarê zimanê di çi dibêje bi qasî ku tê bîramî xala maddeya çarayî من درك نبيسي بورد كم بكا البدري من اللي بنره عربي وكردي زمانين كومارا عراقي ين رسمينه بنا كردي جيناها بالا خو بدني روزنامه رسمي بهر دو زمان عدرت كبه لدبرين رسمي ين بنا مجلس دسته وزيران وهي وقدن konferansiyên siyasî ji her du zimana kî bixwaze kî janê bikardîn tê bikaranîn. Tu teklîfa qanûnan münaqeşeyên wan tu kî ja zimanê bixwaz tu gazî pere, pûl, pasaport û ew jî tê de. Ev çi ye? Heger em ê bi hev re bişî şertê wekeviyê ye. Li civata me dikare zimanek em qebûl bikin ku zimanê resmî bi îrada xwe. Heger em û hinek em ê li hev dû bikin باش برا زمان ما زمان جواکا ما یه رسمی به و زمان وانج یه رسمی به دودا به شرطی که اوجی زمان ما لبا خواه بکن رسمی اوه شرطی وکبیه هلبت ابنایوه معنی که بابین بر به استراتیجی یم بچوک دوه ام گرینگ نبینن نا وکم بیجن اف درزی که آنا ون مناقشه دکن دوه مره
چیچک مسقالک مافه کودوری ده اکو بکریم کردا بید دوه مره انکار نکه و لیب خودی در کبو حتی جمره تی مره و گش بکو و بلندتر بکو و خورتر بکو تشتكي دين هي او مثلا كو امي تشبكند مثلا زماني ده دولنجي بها هنا ياك ختمي قشتي يا دويمجي ختمي نافخي يعني وكون دزانن ام كردستان قشينا فكرن باكوري كردستان دو كرديين مهنن هر تجي كردينن يك كرمانجكي يك كرمانجي او شي بري از بحثا امي قشتي يعني كرد جبو لزمان خوب خودی در کبن خودی پلانه که چابه دوی چی گاوا باوین جالی سیاسی کیل کبه کی چی دفکره گاوا پرس بو پرسا زمانی جبو مدکه اوانا اف گش اف تایبتمندی گش اف جودابون گش دکوه درجه دویم تشتین جوان گرینگتر اون کو دبرا کو اولینه و فکره کو او دو پاریزن چی قسی تسیر پیشوچونا کردیتی دکن و چی قسی جهان همه کردی دخملینن و تایبتمندین جهان همه کردی چی قسی پیش دبن و نتوه همه چی قسی نزیکی وی جی خوی روان دکه ده اصل خوده تشته هری گرینگ اب هفشی همه کی چی دفکره کی لیبرال به کی چپ به کی دیندار به لأم دكارد بياد بجين هردو يعني ايفن فان تشتكوا من جوت جبوم جرين ترن وايفن بيفان وايفن ختن لب خدي دركتون وباراستنا ما فو ازادين كردا بلانا كزماني بيوسته دبي وارد خطه كنتوي يا استراتيجيك بيوسته اف بيوستي هم جبو بدسخستنا ستاتويا كروا بيوسته وهم جبو تكلين نافوي بيوسته بفكرن ارت جبر كردية هاتي وگرتن دومن جدا كردي هاتي قوراندن ابراليته كمية دبي ام چابكن انگو زمان لقلك مالباتين كردا هجمارا انسان وان بمليونان كردي هاتي قوراندن جبدلا كردي زمانكي دم بجيه بويه وان زمان گوهرتيه اولويدر الوان مالباتا دوان مالباتان ده میراتا زمانی میراتا چاندی جنفشا دوری نفشا نابه او پروسس راوستیایه ایدین نجبدلاوه لل سرنابه کدیل سرنابه زمانه کدین و چانده کدین تشبشاد ام جعالی زمانی وی تشتی جبو خو وک ونداکرنه دبینه اب نفشی من یونداینه کو اب رالیتیه دبه ام ایروش حول بدن کو اردی خویم وگرتی بستینن دومنن خویم دستسرکری پاشته ور بگرن و کردی تدبیجیه بکنش بدلاوی هلبت اف نکارکی حسانه نکارکی روزانه ایشی لوما دبه عقلکی استراتژیک لپشت بیابه و اف عقل استراتژیک تکب دوره دبه ام وکی يعني قصة أوى دبي أم وكي نتوياكي تبقرن ينكو الكردية ما بقدي درد كفينجي ده أصلي خد بوجه بيجي بروبلمية أوجي قالك جاران لقوري عقلي استراتيجيك تبناقرن أفراستياك أجر أم بالا خو بدنين أمي ببينكو هر وشان خانه كما خودی ستاندارد که هر نویسکار کی ما آن نویسکار که ما برزمان که کتاب خود نویسینن هر روزنامه که ما خودی املا که جدا راست نویسینه که جدا یه عمرو بکار بانا گله کی زیاده بکه لوما بری هر تشتی دوی پروسس استانداردیزاسیون بکنه و کردیه که ما ولاتی درکبه اف جبو ناستمه کولکتیو پیوسته هچی ناستمه کولکتیو جی پیدوی به حافظه که هبشه نخین هبشه جبو ویجی آمورک و آمورا هری تسیر ایرو زمانه ابده چاوه به البته لگور هین کسان نممکنه تجمه پرسی ممکنه بالا خوب نه کردیا هر دوره هی
جبون نمونه کردیا مردینه یا مشیه یا دهوکه قامشلی هی دیرکه هی و مرکار درش بکه اگر هر دورک بیجی کردیا من هر بشیا موید کده بی ام بیجیم کردیا دهوکه و دهوکی تنی خودت مینه مردینی و خودت نمی دیاربکری و خودت نمینه ایدی جوا اف کردیان ما کردیان دوری زنگینیه کمیه و هجاییه کمیه هلبت دی صادبه هبن و دوی هبن افتشتكي بير نورمال الولاتين دي جي وهاي زمانك يك بوي ستاندارد ايدن مثلا السويدي دبوكي ستوكهولم بوي سويديا ستاندارد و ايدن هرمين دي جي زارب جبت چابوي وان دسلات هاتي ستوكهولم دستان لباريس دسلات هاتي نظام كي اسطنبول دسلات هاتي غوتي ابي اغا ستاندارد ايدن وها اما تو دسلاتك وها اوتوريتيك وها تنكو دستخل ماسيخ وبيجي ازيب زوري وبدون قبول كرن ايكو افي ستاندرد وايديجي ما دبوكين وما ان دبري تشتكي وها تن لان كان تشابكن ام دكارن موديلك نو باها فرين كوجبو دنيا يجي بنمونه تكلينا برا دبوكين جودا ياجي كردين دبري مرا بككو بنجه وزنجينيه به کو پلاتفورم که زمانی چه بکه کو خل قادا ولاتی راکشینه کو امگش خو کار بتید ببینه لوما لگور فکر من تشتی کو ایرو دکارم بکن هنن اگر گلک جمر دی بشه ون چی دکن افکار کار دولت ای حیا ام نبی دولت ام نکاره باشه ام 7 سالی دن نبون دولت ام چی بکن از زمان وقت کی جارو شی کده قال لك كارهن دبي ام ايروجي بكن وام نكر ام كرد ما في وان هي كو دولتي بخوز اللي ام نكر البندات دولتي بسكن وروشا في زماني بدي او اي بهلن البت لباكوري كردستان ايرو ستاندارديزاسيون كردي كتير روجابامه اب ايدي دروجابامه دي اب جيد الشاديه هر تشقيس مناقشين دبي وارد جبركو قال لك فرق زمان نویسکی و زمان آخافتن نابینن ولو ما به ارگومان زمان آخافتن ایریشی کسین کو وقت آمد تنگ دبه امید برنامه از بین سر نگه دودا نگه دویم چیه دناف کرداد دوی چه به کرد هشمندیا خود هر چی قیز دبه زمان خود خودی درکه به لنبر داگر کرا ولدیجی اسیمیلاسیون راوسته ده اصل خود هشمندیا کردا پیوستی به تشتکی دنیه دو کردین جدال با کردستانی هی جنهاد دبه ام به تکلیک دموکراتیک ده هشمندیا خود به جیبه که سبه هگر روژه که دستلات ام بون خودی ولات خواه و دستلات کد دستمه جبو ام نشبن دجبرن خواه و او تشتکو حتی نه ام ماروزی بونن ام کردین دن ماروزی و نهلن لو ما دورجی ده خطه کمی نتویی و دموکراتیک به از نخوازم من حقی و مصطفى گلک سپاس بوی اف دیتنه تین هجا گرینگ مالاتا و از بگرم آلیه که شرف خان متورا خواه اولی قدم دی ام د ناف توری د وخت ما ورچو پرستا پروردا زمان زکماکی که شرف خان خوازم دیوی واری ده بگمان جناب ته هنتش دیدن جی به دور ده جی دوید از دیتنه تفر نام زانن کو پارتین دولت پارتین سیستمی استراتژی خو گوهراندن دمن و تالیه هن پارتین AKP و قطیان و دوا پارتیسی و پارتیا پیشروج گلجک ایدی به اشکره دبین که محفظ زمان زکماکی دوی دماغزاگونا ترکی ده بجیبه به او دخوازیانا دکن لی او دخوازی خواهشی بدنگ دبیجن هر دو پارتیان جی اف جی پیلکه و ام وی دولتی ناسکن و پارتی وانجی ناسکن تشتین دبین باشن دبین مرب بیجه و تشتی باش دکن دب مکساگونه ده بجیبه به باشه لی حتی طرفین کرد بخواه به طالبین خواه نچن بوان روننن و او محفی خواه بازاری وان نکن بوان او نکن او محف بجی نابه
انا عم دريج انكا ده وقت طرفين كنت انكا ما كيك سواشي قداري كر كيك سبحيجي قداري كر تشتي خانه اوجي دبن ام آمادن بهفر خباتي بكن ام آمادن بهفر قاب بابن قالوا دم مثلا زمان زكماكي ده آليين كردا بگشتي نكان كامبانيا كي سرانسري كردستان لتركيا دست بي بكن و في يكي بكن وكي محفك كي خوي بنجهين وبتشم ببارتيين دناره هديتنا تشيكن وان زيارات بكن تو چاوا دنرخينه كيك شرف خان بيكي كيكي سراج از هنك تشتابيجم بري گوز دربات فينا بنن ها ام قالكي تشتي باش ونباش تبهفتك يعني نها تشتي گو مصطفى گوتن تشتي گو قالكي جي خدنه بس ايرو ناختو ولت زاني ايرو غابا بيشي ناوي تشتي بزمان بگريداي راست يعني بروسيس دريجير دبي از اشتر بيجم مصطفى مثلا تشتاد خوازي اشكيت خوازي دبي گرك امولو بكن شكي نه تالي امن يعني ديسا برپرسيوي شي ازم كك مصطفى هز كرد بارتي مي سياسي نه دزگه هيمن دبي ام دورده كورديناسيون كي خو اوا بكن كورديناسيون متنبي مثلا زميلاك كك مصطفى بدن بالصاله ل انستيتيا باريس جروبا كردي چيكرين وقال خباته باش كرين لي ام دبينغو مثلا قال كي او حواله مي روشنبير دوي وارده يعني نكارم بجين او دزگه مي فره اي بارتي و اي بيجن قالك دبريدي جبرويه كي كورديناسيون جبو زمان لازمه او كورديناسيون ام دبي بهفره بكن نگو ام جهبدو جهب ببن جهبدو قد ببن ودورا ام نها از ناخوازم زيادة رخنا لحوالي حس كردي و اي توري بكم بس يعني از نها فهم ناكم بجبو چه جهبو از بكري جوار بيجم يعني جتلكي قالكي صافي جي دبيجم يعني جبو چه جهبون باور بكن از فهم ناكم جبرگو تشتيگو ام دبيجن او دوباره دكن تشتيگو بري بدو سالو نيفا ما بهفره من انا مثلا كي صبحي دبيجد ب كي صبحي بامن سياسي ما باش كي صبحي حوالي ان حركتا ازادي بردف كي وبو ناب مدبون تفهم كر ما بهفره ابي شكر وجي يك جوينابون لدوره نا ودا برسكريك تشبون ويجا شو الدربي وينا ومثلا بيجن وحركات زماني كردي افكن بيروز بيز ندجم افبكن بس حتى نها شكرا ما خره ببيجن وتشتكي جدا ج بلاتفورم زماني كردي گوتيه و نگوتيه مثلا چه از ديسا همان تشتيج كي سواش رد بيجن تري نابي وي سواش مجيت ترسنم بسواش فلان ورد حوالي كي صبحي ولو از بحنكينا هان كاتشنا بيجم كي صبحيت بام امام حركتك سيفيل اي باش ما امشنه ام البرق ولكان ما امشي دست مسلاح تنا ام نار بشونا نظام چناكن مشرجي نكريه ديسام خباتا سيفيل دكن يعني د ترمينولوجيا مدى بروبلم هي دغوتني مدى بروبلم هي ام سيفيلن ام بارتيا و نگري داينه بلي والله ام بارتيا و گري داينه وگرك ام بنا اشكرجي بيجن برسا زماني كردي به حركتك سياسي به پارتیه می سیاسی به دزگاه می سندیکا ای پرورده ای بزشکا ای نظام چی حتی پاريزرا نابي يعني به هفدو ام نکارم ویشی بمشینه ام چه قاسه ام بیجن والله ام نه سیاسیین و علاقه ما بسیاست تونه ام هفدو ناست کن منه کس ما في كسي تونه دبي برسيدا ام تياترو بكن ام شانو بكن وقو كي سواش قاعد يقول يعني حوجناكي ام نحوجي داريو فوكي كردي تشيكن وقو هرج مرة تياترو كي تشيك السر بمسألة وام تشتي نراج هبرا بيجن دبي ام تشتي راج هبرا بيجن تشتي راج جي أبا دبي ام بهبرا بن دبي ام بهبرا كار بكن تو كلس زماني كردي ده خبات زماني كردي ده تنا از جواره بيجم حبكي بگرين منه افدو سالوني وام آوه بونه هين اوفيسا متنه هين جيه قوام ليه بمين تنا نه بارتيه مي سياسية مهاتنا جم هفدو هين جيه متنه هين كمبيوتر كي متنه ام جمالي خواه في اشي بريفة دبن تش ام دبي راليست من راليست نه چنابي ام تشتي خيالي قال كي هفدو را بيجن و آش و باش البنگو هفدوخن و دراني ماسيا فرچه بكن بجاب كي جاني از نزانم يعني مساعدة بكن براستي هين يعني ام هينم نگهانش هفدو سلابه يمكن تنريم جاب جيبون هوال دبي چما و ناتن استنبولي هوالي دلال ما دسبيكي دا قوت ام بيشي آخوي ناوندي آوه بكن
دورا امي قاف بقاف شاخ اسطنبول جيابه بكن امي انقره جيابه بكن امي دفري دجي لواء والبندنه ساكنين هو باز ضاب جاره كيرا والحال كسب دركت شون هبل توريب دبركت شون هون دبركت شون يعني حرقه هون جيد بنجي هلبت امجي قلست كفن يعني ام كذا خوي شخصي باريكاريا بارتي خو لغورا خباتا جو هي امجي تخوازن تشنا بكن اجامنه ازيد دوباره بكن جبوغا ام قاربن ما في زمان بدس بخن ايش دولتي جبوغا ام قاربن هشمنديك زمان ناوا كرداد آبه بكن دبي ام بهبره بخبت دبي كورديناسيونك ما هبه دبي ام مقابل دولتي بيك زماني ببيفن من بري بلاتفورم جي حركت زمان چبون تزپا کردی هبو کردی در هبو دبي بروات شتاجي ببيجه بس جبرگو وانا مساله تنگرتن فرح نگرتن نكرن تباي تنج جروب خورج ايوا خور هشت من قلس كتن ايرو الكنا فقيلا قال جوا ابنزان ان جوا زنداني دنه جبرو يكي گرك حساسيت از زمان لفر ام فهم بكن هاگر ما فهم كي ما بهدودا قبول كرين تكو تو برسكريك نام مد تننه تو مال وملكي جو ملف بحر بكن وامسر وبفشوني بكن تننه تو قارير كله مزني جو تبيج اما كت مصطفى الورا وهبالي ديجي فالفرن اجوره بيج اف 40 سال از كردي نويسين 40 سال مدوزات تشتكي الكسيجي نكريه يعني جبو خدي شو قاريرك مزني ولو جو تبيج ولا دستك من ناف هنقفده ويك ناف رونده تشتكي وهات تنه ام بهفره بهدوره كارن هنك مافاب دست بخن از باورم جي مساله دولتي وقال كي دريج بك قال لي هوالا من بينات سري خوخ سبت شي نابه كردي ما بلكي ام قاربن بريا مديا خو بريا روشنبيري خو بريا رخصني خو هديه ديم خو فقر لمساله دولتي يرو سبت شي نابه پشتیوانا اجازه بیم سر و پارتی گو تقالوات که كو پارتی ترکا دبي ام راستي شهر بيجن پارتی ترکا وقتا گوتين مخالفت بحثا كردات كن گوتين دستلاتداري تشتي خوش بيرات كن لدي ساجي من دي ساجي ام چونه جم جهبي ام چونه جم سعادت پارتي وهذا بشيش خو يعني يك جوا پارتي مي گو دپرسا زمان ده كيماني هنك تشتي جدا نشان ده حتى نها دانه و نهاجي كتيه گلك ريك باش زويجي بيجن من ام دخوازن هن جم پارتی دنجی لو او ناخوازن ما ببینن اق پارتی ناخوازه بقلك كسي واي برپرسر اس بيفي ايغو نابينا مد درونتين بقلك جاري جواره جو راندوجي نادن نابي ورنا مهدو ببينجي و اي پارتی جوليه اف حدو پارتی دني گو وداوي چيبونه سر چاوا سر سرابرا اف چروكا پاندمي پچكي سبك ببه د پروگرام مد هي امي هر جم واجي امي پروگرام خوش جواره بيجن و امي الواجي گوداري بكن كاوني چلو في پرسه چاره سر بكن مثلا 21 سباتي کو كي صبحي قول من الجفينا مي داويد چاپا منيره حشت ما چويبو لويدا كي ما جفين كر هوالي هز كرديجي الوربون كي فوزي بولغان ملويدا كي بريار دا مگو امي جفيني كي بحرسي جروب زمان ربكن تبقى زماني كردي بلاتفورم وهز كرد وامي بام بارتي خوي سياسي كي سروكي وا امي كامبانيا كي امزا روجا 21 كي مهدس بيبكن هاج بو بنا ريكاري لازمه جبو بنا رخصتن لازمه جبو بنا ايكونومي لازمه دلي يعني مليون كو يكتش لازمه لي هبال همات بهرم بكن اري يعني بچي درفتا بچي امكانه مي بكن ندوي بارتي مال پشت بن ندوي رخصتن مال پشت بن ندوي ام بهبره هفبش ببن هفبش يعني ام ortak ببن وگو ترك ديفيجن يعني گو ام نبن هر کس يجمل دهولي خا يجمل تنبوري خا يجمل كماچي خا براستي زحمت دبه اجا امر رجام ابا راكك شرف خان ortak بلنا ortak وطن لا از بس ortakya kurda dikim bra هفبشيا كرداز دكم او مثلا بدنا كي سراج يعني از بيجي من لاوروبا كت مصطفى والوري وخبطه ويدوار زمان ده هي قال لك حوالي ديجي ولونه كرم بكن لاوروبا جي بلاتفورم زماني كرديه بكن لو شنبيري وقت مصطفى اي قال لك ديج برغو مصطفى الفرز نابيد بيجي حوالي ديجي ايغو كذا وتفرده هي ايش كرم اخر بتشكي دفش ونقول لك شيرات على كنت بيقولوا بكن راسته شيرات جي خدنا از حمارت بيجي ما مصطفى نشته تنر بيجي امش حمارت بيجي هونجي بكن تكو هونجي بلاتفورم زماني كردي لاوروبا بكن ولسر نافي مان سر نافي برسا زمان هرم بيكتيا اوروبا بيبين بيكتيا نتوار بيبين
به روزنامه‌وان رو بپیوند، به مدیا رو بپیوند، سیاست ما به هر کسی را سر و هر دو تشتگو ملحف کریه. زمان کردی برای باز زمان فرمی، زمان کردی برای باز زمان پرورده و سازی یک زمان کردی آب به وقتا گو کردی مل وده که جیل هف کرن ام لور و ما و توره و حس کردی جیل ول هف دو کر و پارتی می سیاسی مربن دیاسپورا ام هربن باور بکن ام کاربن گل تشتاب دست بخن لتنی هما وش بر بيجن هون هرب بكن بلاتفورم زمان وقم جواره جو يعني جدر بدا قال كي ولا مزن خويات كان ها هند بقيبنا ام نحوتي حفسرينا برا ام كذا خوي شخصي چند حوالا ام في مساله بريبت بالبارتي مجي كاري وقال لك جواد هندور دنا زندانه دنا قال لك جايين خو تكوز نكرنا يعني ام تشناد خوازن ل دبي امجي دسي خوتي خم بنبار يعني امجي تكم بن بيباري هركز عليه خدا هركز بالي بكن جبو في برسي هركز بالي برا بك نل بندي حواله خوبه يجاج بروي كي ككو از رجام جهوالا و تماشوان المو يقول ما قدرت كين سياسي به روشنبي به چت به من زمان كرديه ما حماي زمان كردي نه بارتيه كي نه اي هزه كي نه اول نه اي اوليه نه اي علويه نه سنيه نه اي نه اي ما حمايه زمان ما وباور بكن زمان ناونده كيف مصطفى في وريده خبت يتزانه من زمان ناونده موخله فكر وهالوستايه وقت قلت زمان خب دست خست تي بير ادبيات يجي بخوينا وتي هلبستا يجي بنفسينا وتي سترانا يجي بيجي وتي سياسات يجي بك وتي قالك تشتي يجي بكي يعني زمان نتهلي زمانه زمان خدها قالك تشتي دنجيه جبروا هيك داخو زما ام خو كوردينا بكن ام خو بكن ياك هزي خو بكن ياك ام مجبور يعني حمل لا خالتي كهب ولا متكهب لي ام دكارن برسا زمان ده بهدوره كار بكن ام دمش في بلابون بردن اف بلابون تشتكي ناده كي تو اريكاريا مناك اف بلابون من سبه ازبال فرج ورد بيجم سبه هنا كي خير نخواس كارن دس بابن وا ام مج ملديجي هبجي بكار بين اجور فكري بيجم يعني دوي ام هنك مساله ده حساس بن واگر ارمان جم الزمان به كسي جو تشتكي جدا يعني هر بيجي ولا نا الزمان ناخذ شيء مبواتنا ليجو بزمانه ام دوي بهبره بنكو زماني ما يك كرديه ام كردن نبي ولاتي مجي دياره نبي ولاتي مجي كردستانه دویش بو زمان خو ام بهبره کار بکن از با گوتون خوازم سپاس تبکم که باش که شرف خان گلک سپاس که صبحی جناب که شرف خان گداری کر د مثلا زمان زکماکی و ماگزاگون ده بجی آنی ناوی و بهبره خبات و کامپانیای تو چد بیجه و یادن پرسکی نظام جناب شیروه دبینه گلک شیروه تکرن دبینی ده ده هم دخوازن يعني مثلا رخنا که من قاوا دخوان دبین کک صبحی نسرو که هست کردیه دوی واری دجی تو برسیفک بدوان اما که خوش کن کک صبحی دنگ يتتنا قي ميكروفون او قرتي انك دنگ يتت ناي كيسبي بله من بريدا ميكروفون قرتي ها از زیاده آگاهی که بدم دیگر حسکت حرکت کانویه راسته حسکت چیه حرکت زمانی کردیه حسکت حسکرنا کردیه ایک دیویژن maalesef مخابن دکرده مدا جارنا اگر که خبات کی هبه یکی دنی آلی کی دا خو ولات پارز نشان داده و آلی کی نداشی خبات دی باش رخنه دکه دلوتی maalesef مخابن ویگا از سروک حرکت زمانی کردی کامل حرکت زمانی کردی من راسته و من جوین چیکرن حواله کو آن دزکی کاملی دانه ایکو دربای میدانه من به حفره بریار دا جبوی کوردیناسیونه جبوی دیسیپلینه و جبوی کو امپاکتا کو دولت داخواست کی بخوازن آلینه داشی جبوی خبات ناب خو به کیس بکن من بریار دا کو ام رسمی به آواکی رسمی دا مزرانه خو چیک من بیاد جوینا دا قرار دا و حوالی کو جوینه دانه جی نویسکینه بریاری من نویسکینه د مدیا جواکی دا جهات پار وکرن لیب د پسترا
مخابن يعني من نفس ببيجم انا امس بوي زماني كردي خبر دن شيخاش كلمه بيجي لي هنك انساني ما يال اوروبا يال تركي فاستن في حركتي يعني بخبطرن بكن بنجاكي جبوي مع فاتق سياسي عن ايه شخصي ايجويزم مخابن ليش ويبوني بان هبالي هاني دورمان قرارك ناس هبرا صندوقي قسم بمبكن وقسم بحركاتي كيف مساعدة كيك سيران جوي بنا ايكو هاكينه نه صميمينه ام فرمي بونا مش دامز راندنا مش بيه ناوي ما فرمي بونه داجي کومل حرکت زمانی کردیه ناوی کرداسیج حس کرده تمام تسجیل هات نکردن ام د عالی نداجی دخوازن او بانک لکرداز دکن پلاتفورم و انرژی دکن herkes برا زوری بده devleti برا سختلی خب برا بناوی کردی کوملا چکن وقفا چکن حرکتا چکن به devleti مجبور بکنن بارا بنه ناس کرد ما بیگا ناوی حس کرده فرمی بو نداجی دایت تسجیل کرد. و ریبریا مهیه و هی پروگرام هیه که من نبیلی به گاوی از سروکی ریبریا فرمی بونه حس کردیم. لی هنگ حوالی میج دربی فرمی بونه جی بیناوی دشکلینن ام itiraz نکن هر کس بوی خاطره کردی برا بخبته. لی اما وها رخنه وها کیجی راست نیه. عالی ندا کرد لی هر جی از بان دکم د رزقنامه مده بیایه ام نابنده ام استانبوله و ام دخوازن میاز کریجی لی هر بازاری ام شاخه چکن یعنی شوبه چکن لی اروپایی جی temsilcilik ha çekin. Her heval gene me begabji bu temsilcilik bu şube li xavatê me domin alî kidat alî da şartê pandemî heye. Ez bi ab beş. Şart nîne dibin kontrola em bibêjin Kürt îlam dibe kontrola em bêjin platformê da dib kontrola hez Kurdê da yani dibin wî navî da. Bira Türkiye nêjî min van nêza sakir mesela komela Ahmedî Xanî hatiye çêkirin. Ez wan pîroz dikim. Em dixwazim waram keme têkilî. Ji bo navê Kurd û Kurdewarî Kurd li kêdirê bira bixebitin. Eger em gîşin hev bi hevra dibin em bibêjin mesela navê hez Kurdê da. Bu bera sivîl e dibe. Lê evkî partiya da tabii ki nave. Çima nave? Çünkü banga partiya da Kürt maalesef nayne bahe. Em Kürt ancak beni çılda karbon beyin bahe bir Kürdiye da. Da ala koda, da aha koda beyin bahe. Jüve bunu yani ek rakhna ki bu menafat li ezbiyaki bibêjim. Bazı keremkin em belga nişanî vandın. Komera mezi resmi hatiye da mezrandın. O me hatta yani evyaji bibêjim kek şerefazî êja baskir di programê me da serokkomer tê da hemû partî hene. Yani em ê derî wan xwe, em ê derî MHP jî xwe. Em ê derî wî xwe, em ê bêjin kî we em hereketka hakîne ji bo mafê xwe, ji bo zimanê xwe û em bi fermî jî hatine cî. Yani em çi ne we em rêveberiya me beliye, navnîşana me beliye, rêzikname beliye û me di rêziknama xwe da resmî da jî yas kiriye ji bo zimanê Kurdî perwerdeyiya wî, fermîbûna wî nav gund û bajarê Kurdiyê ku bi zorî kirine Tirkî ku wan bizbirin ser eslê xwe em ê xebat bikin. Medya resmî jî yas kiriye. Yani tiştî em wiha ji kesî bitirsin jî nîne. Ku dava ve dava em tiştî yani aşkere ev ilk rahne jî dikin kîbin nizanim yani eger dixwazin em belge bilgiye xwe bidin ew nake heval jî dixwazin temaşema ben jî dixwazin xebat beliye em çi xwe dixwazin somut bixebin. Yekanê jî min bas kiribû binê me doz meclisa Tirkiyê vekir. Ez viya jî bibêjim mesela kek mesela savaş bas kir got alîkî da divê meclis divê zimanê nenas alîkî da em bêjin TRT Kurdî vekilî. Ev ya tê çi manî alî hukukî da pira temaşevan jî bizan. Ev ya asıl çi meclisê di asıl permitiye di mekaz organı Türkiye'de di kanunê Türkiye'de ji bo Kurdî hê rê ve nekirdi.
di meclisê de ji bo Kurdî dibên zimanê nenas ev ya mena bi çi ez te naz nakim. Alî dinê çabû boyakirine xapandine. Ji wê bûnê em daxwazê xwe fermî bixwazin. Ez bang dikim her netewê Kurd dikarin daxwazname bişîne meclisê bibêjin walahi we em şapameniyê de sar dikin ku zimanê Kurdî ra dibên zimanê nenas û em dixwaziye bê guhartin. Bi soz di alî hukukî de em alîkarî her kesî bikin. Mesela ez daxwazname xwe hazırım parve bikim. Ciwan ez hazırım mesela doza ku me meclisê vekiriye parve bikim. Em somut dixebitin. Civata Kurdî ra netewê Kurdî ra jî bang dikin. Somut em somut nexebitin. Daxwazê me net nebin. Evê wahakî li hewa bimînin. Ji wê bûnê fermîbûna me hatiye çêkirin, navenda me Stenbolê ye, em ê li her bajarê Tirkiyê şûbe vebikin û hevalê ku Kurdê me ku bixwazin bi meran li gora daxwaznameyê me rêzîknama me bixebtin derê me hemû kesa vekiriye ji alî nê de jî ji bo xebatê zimanê Kurdî em bi her dezgahê ra dixebitin. Em wexta çalakiya ve parkera jî dixebitin. Ama destê me de hergav evê mafê Kurdî pêş ve. Mafê partîkî na, mafê şaxîskî na. باش گek subhi gelek spas. Tişkî bêjim eger misade heve belki wext nebe. Wexta ile bêjim fermo. Kim bibêjim ez şahsen yani ez bêhêvî nînim. Binê ez sporê zimanê Kurdî jî nînim bira temaşevan jî bizamin. Lê ji bo ya xemke ya derke dilê me da. Yani belki ez resmiyetê de ji xwe hevala bangî mikir. Ez normal diçûm civînê hez Kurdî yani em hatim baher hevala ez zordanî û ji bo serokatiyê yarkenê karê min îşê min dicî de min alî nê de bi dildarî dikarîbû alî bikir. Hevala ez an me wê. Alî nê de ez bêhêvî nînim. Ez tişkî bibêjim belki hevalê bêşsar dizanin ama bira temaşemanê me jî bizanin. İbranîce zimanê İbranice wextkî di ber hindabûnê da bî. Şikir ji bo Kurdî hindabûn tune. Taluka Kurdî asimilasyon bişaftin û hindikbûnê. Lê em ez kurtasî behsa İbranice bikim. İbranice hatiye berdalavê hindabûnê. Lê yekî ku ji bo İbranice raviye birê ketiye Eliezer ben Yehuda. Ji Rusyayê malbata xwelaniyê çi ye Filîstînê wî malbata xwe peyvê İbranî ce ew kirine top kirine kom kirine elfaba xwe çêkirine hê wê çaxê dewleta İsraîl tinîne û em bibêjin ferhenga xwe çêkirine û bi der û dorê xwe da dane hîn kirin zimanê xwe wisa anîne pê. Di piştra mêr rahmet biye miriye di piştra 20 sal şura devleta İsraîl hatiye çêkirin û İbranice ana zimanê wanê fermî. Ez bilme ser Kurdî. Ez bêhêvî nînim. Zimanê Kurdî bin talûkê de veşî weşanê Kurdî pir rûnek binê me pir lê ji me ra fikir ke hişmendîka netewî lazim e yek. Yeka dinê em ê daxwazê xwe yani rahat, somut û revan bibêjin, somut bibêjin vêga meclisa Tirkiyê doz vekiriye. Ez wan dikim dezgahê Kurda, partiyê Kurda jî bira alîkarî me bibin, dixwazim bira ailê ev jî doz vekirin, lê dikarin pilot doz olarak wisa devam bikin. Eviya bibe çi, eviya bibe çi, ya pir tişkî giring e. Bira wekîlê Kurd jî hemû ya meclisî da bênezima Sivêro eger ku mijdarê de em ê dûre bipeyvin bernamakî de vê mijdarê baş. Mala tava kek savaş em cenabê te gudarî bikin te kek Şerefxan gudarî kir kek Subhî kek Mustafa ji bo perwerda zimanê zikmakî pêk ve xebatê kampanya bi hev re ava kirin û diyar e em bibin hûn jî di mesela wê de vekirîne dixwazin gelek rexne ji we jî heye dibê tora zimanê Kurdî bixwe HDP ye çima HDP qetiyayî di vî warî de jî divê hûn agahdariyekî bidin temaşevanên me em ê kêfxweş bin.
بله yani HDP jî partiyê dinê jî sazî dinê jî girêdayê torê ne. Tor girêdayê partiyekî nîne û nahev da yani tev dixebitin lê ev na girêdayê torê ne. Biryar wisa hatiye dayînê ev kesê ku ji HDP jî partiyê dinê jî ji baroyê jî ji oda bijîşkan jî tev li komxebata torê bûne wisa biryar dane. Ev na girêdayê torê ne ji ber ku tor tenê li ser mijara ziman û çandê dixebite. HDP yan partî siyasî din na siyaset organizekirina jiyana rojane em nikarin derbarê jiyana rojane de her derî de biaxivin her mijarê bixebitin em tenê li ser ziman û çandê dixebitin em wana organize dikin pîşî yani beriya xebat em organize dikin di wî derbarê da HDP jî parçeyekî torê ye partî din jî parçeyên torê ne. Ez karim vî bêjim ya duyemîn derbarê partî ku te got gelecek û deva tên behsa zimanê Kurdî dikin yani bi rastî ez sala notan baş tê bîra me wê demê jî tiştê wisa hebûn yekî digot divê mafê Kurda bidin yekî digot zimanek wisa tune filan em hatine wê rojê lê ez dibêm partiyê wek gelecek û wek dewayê ez pêşî bo wan biaxivim ku dixwazin derbarê Kurda û zimanê Kurdî da tiştek samîmî bikin divê berî her tiştî lêborînê li Kurda bixwazin. Dema ku besa partiya gelecek dibe yani hişê min da axaftinê serokê wê partiyê zaman wextê da besa Sûriyê kir ev yani tê hişê min wî pêştir tutuşna hişê min ji ber wî jî ku ew na dixwazin tiştekî samî ji bona Kurda bikin divê pêşî lêborînê li Kurda bixwazin bêjin ku وقتی که او سیاست لسر کرده هاته کرنی باجار کردان هاتن خراکرنی ام چما بشداری بیکاری بون یعنی اوا پارتیا AKP پارتیا 3 سال نه پارتیا 20 ساله حتی که 3 سال بریان ها گر yani hem ev hem jî Hêza Fethullah Gülen tevt xebitîn. Hêza Fethullah Gülen siyaset medarê Kurd kelepçe dikirin derê adliyet dane sekinandinê filan îro ji hev da ketine yani bila daxwaziyekî yani Kurda nekin tev parça siyaseta xwe qiriş ji bo nane ez karim wê yekê bêjim wextê ku anket derkene pêşiya me hûn dibînin dibêje em bêjin rêya AKP seda 30 ye em bêjin rêya MHP seda 8 e rêya HDP seda nizane filan bêwan lê em bêjin seda 15 seda 20 jî dibên ewanê ku nebiryar dane wextê ku ewanê nebiryar dayîn tê belavkirînê rêya AKP û MHP de dikeve nîska seda 5 اونی که نبریار دانیش ام خواهش دوان گله که آن رای کردانن ایرو شهر لسر وان رایانه پرگال دولتی دبک بگوهره دبک سر سیاست AKP دنی کار بردوام بکه بگوهره برای آوان آجان خود دیگه کل کردستانی گوهران نکچیب که پیشی کردای تبل سیاست خود که پی کردا اکنا بکه پاشی جلی بزوره دی کردا شهر بکه دوی درباره داجی دیسان دبیجن کرد دردی کردا یکن درگاه وان هزارن از وقت خباتی از میناک یک بدم 3-4 روز برن هم کمپانی اکس توییتر آواکر پلتفرم جی آلیکاریا مکر متو آواکر لحیا نها سر مدیا جواکی ام نگشت نهیزک وی آوای به هزارن توییت هات آوتنی جبونا درسیم بجارته جبوک متو کر ام گیش نوی هیزی که اگه متنی بکره بلکه یعنی نیو حق منه کاریا دنگی خو بگه اندا گلی کرد بیوی آوای جی ام بیجن حوالین بشتر بحث دکن هنتش بحث دکن حتی نا نکریه لی هنتش دی ام وقت هور دکن اونا نکرنه ریبازی ملهو جدانه لی درد میه که ام وقتی ندرنگه یعنی 21 شباط پیشیامه ام دکانش بوناوی 21 شباط نا چند روزا دا هر بجوین جوینه که برفرهتر بکن و بیریارک بین که هم چاپ خبتن و اگه مده خدای حقیقت یعنی وسانه نه حوجه که هم سی چاپ پلتفرم تابع خبتن نه مثلا یعنی یک چنگ آوی به هر سری آگیر بکنید یعنی جبوم پیروزه امدکارن هزار یک آنجا امدکان جدا سر یک نیت خبتن مثلا باشه که سواش گلک سپاس او گوتنی انت دریه و نکریه هندی سا بخوازن بگرن مال آخوانا پلاتفورم زمان کردی او جی تیشتی باشه به افره هم به افره بشکرن
هم بهفره هر سه پلتفرم ورن گل هف بهفره 21 شباط بریوی بهفره بشه ورن فکر خواهی بکن براستی جی ملت ما لبندا یک ریزیه و زمان خاله کی سرکی و دبی ام به خاله سرکی ام ورن جمع هف پلتفرم ودبي ام نحن خوي بنجهين بقانون تركيبي ماكساغونا واندا مسوغر بكم از دي كيك مصطفى دوراتي زان كاتم علي كيك مصطفى من محفي خفتني بدنوي كيك مصطفى جناب تبرا گوتنه خوی تالیه جی بیجه و فکر خوش جی بیجه هم پیشیار هاتن کرن دوی والی خوازه بیجه ام بنده تنه فرمو که سپاس خوده و دجاتین هر سه دزگه هم خورتانیا مانی بیرامه یعنی سپاس جبوی که از کتم تونل از زمانی و چوم دمین بره باشه کو ته یکی جوان جهت یا بیری جهانی کو جانت کارت تشتی باش بشه یعنی تشتی خوش بشه گوری شرف خان اره که شرف خان مصطفی تشتی خوش دبیشه و از دی دوام بکم هر دوام بکم و وان تشتی خوش بجم یا راستی تشتی کو از دبیجم چیه از گلک تشتا نخوازم تيتقو قالك تشتاد خوز قالك تشتاد خوزم از وان تشتاد خوزم كوجبو مروانه هلبت او تشتيكو از دخوزم من بحثات تشتي قشتيكر ايوا ون بخويا ون كارين روجانه وقافين كو انا دروجه بدن ون بوان مجوله ذاتن ارمان جاوي برنامج او بو ام هر يك جي اليه كي بنزيكي بي برسيبن و رسمك تمام دركبورتي شخو او تشتيكو روجانه وقافين كو بحث كر تشب تشوب تشي اورتا وبحثا وان كر يعني و او تشتاكر از قالك تشتانا خوزم از دبيم كردنول زماني خوب خودي دركبه از دبيم كردنو وقت نتواكي تبقرن ابجبو دزگهن وجي درباست بجبو مجي درباست جبركو از يعني عمري مي شو هنجي بحثا داغر كرا كرو دسلات دارا كرو اسيميلاتورا كر ما جباتا خوش بيركر ما خوش بيركر ما تجاري بتشابك رخنا جريل جباتا خنا الخنري لو ما دبي بي باجو دي از بيتر بري خدم خو جبو تشي جبوكو امجي وكي هن كسا تدي نشبن دجبرين خو جبو ميكانيزمين ما كو مد حق سينوري حق ما روان دبهله كك سبحي بحثا اليزر كربراستي من نوت كرتو مغوت ازبم كك شرف خان اشكردار دبم هر هواري نويسا جلادتي بخوينه لسر اليزر بن يهودا نويسي زلامك وزمانك دور دهيه يعني شخور نموناج تشيكي بقرن ازي من بقوتا هر للسنجري ويد او جويه كو زمان خو ابراني جبير كربو لا اوروبا او زمان جويه كو شخور پیدا كربو نابي يديش بو كو بوي يديش دنبيسي و 1978 خلاص نوبل ورقرت جي بيرسينغو از بزمان مدبخه ديا خود دنبيسين اجيش كردات بيجم بزمان مدبخه ديا خود بنبيسين او بي بي يالك سباس كيك مصطفى والله طابا وقتا ما تجابو اجرجي رجابكم ام هداكي دريج بكن ده 15 دقيقه لو راهين وقوتني خوي تالي نغوتي وقت شوا درباس بمروف كان كنترول بك صعوبات وافر خشبو واي باش واي اولا دستور دا امكان بدون كيك شرف خان جناب تکاره گوتنی خوی تالیه بیجه ما گداری کر هر دو پلتفرما دیاره اونی به هفر خباتی بکن دوی واری دا گوتنی خوی تالیه و تشتی کو پیش روژه اون دخوازم بکن چند ریزان بیشه ام در باسی عالیه حواله دنابر كاكو كرمانجيد بسمسم اسماعيل
نها براستي قوتنا زيادة عذابه نها أمل سر هنك تشتغل هف كريه هوالي توريجي وهوالي ديجي يعني از خیال خودم خولو زیاده نادم بربار خب چه کی جدات کن حوال هینجی دبیجن به نظام کویده ارگانیزه ببین امل اروپا و نظام کویده یعنی هینجی وگو نیت نه به کار کریم به نگو هزه خو بکن یکم جم هبن کوردینا ما هبه ولو خیای وگو هین دنا واد زلالی در نکتیه از هیوید کم دفرت خو زلال بکن از واجوار بیجم اما وقت پلتفرم کس در نهشتیه واول دربت هيلن انسانا يعني حتى انا هاس كرد هوالي كي سبحي وقت بارتيك سياسي خبته وحزار تشتيج بارتي سياسي دخوازه دو بيريها بلابوك بلا كربون ج هدا باري وج هدف ونظام قالك رخندكن بس وقت قلت سرا داويش خوش بردن علي يعني تيرو بسري خو كك سبحي نعمنا از دبي وكي هوالي كي جدل شتر بيجي وقت قلت تاني بسري خو دري برلمانتا تركا وتر بيجي والله از وشكايتك بياجي از تبي از دوزل وبتكم يعني تبي كي چار ما جوك شخصكي ها بارو دياربكر وكي بارو مردين وكي اورفا وكي بهبره هم بارو متشتكي وكين ام بلكي نتيجه دركبي يعني جبو تشي مثلا مرو مساله ولو حتاج مرو تي مرو دادخه استك شخصي ياجي بچوك از دور اشتر بيجم تر بيجي پارلمانتر از خوزان پارلمانتري هدفي گل کا جواناج بو زماني كردي به زماني پرورده ياسا تكليف كرنا قال يعني قالك شتا تنكرن ليه هاي وجهتنا جبرقو هون دي بجينا دوري سياستنا ليه فيناجي دي امزانه بين بي سياسه اف بروبلم نامشه نايوه معني جو افجي نايوه معني جو ني حبي بين اندامي بارتيين سياسي حتى نها خيال خو بدني اف دو سالو نيفه ام كاري بلاتفورم دكن من ناوي بارتي سياسي زاده در نخستيه پیش ام تنید بجن ام وقت پیکاته جوا پارتیا پیکاتن ما حوجه دید گو ام بهبره کار بکن وقتی دی ام پارتی خوی سیاسی زیده کس نابجه ولا شرف خان فلان پارتیه از بجم عرفان سونر فلان پارتیه نظام وحید عبا فلان پارتیه نظام حوالی پسکی یعنی اموانا و نابجن ام تو دایم پرسا زمان در دخم پیش پرسا پرورده و زمان فرمی جبروی که ام مثلا حساسیت اوی گو هند بجن سیاست با من نتشتکی راسته بی سیاست ام مثلا چه نابه اب دوی ام جبره بجن آد دوا كاكو جمرة بيجن هون جيو حوالي توريجي ون چه ج بلاتفورم جداتر دبيجن چه مثلا چه برسيوه هنا جو جداتر هگر مثلا كاري شخصي به يا جي كاري ابنا بيجن من ما تجاري نقوت يا برا بارو دياربكر بيد بن سيوانا مدى كار بك برا بارو جبو اندامي خو برسي زمان برا بزيش جبو برسي زمان برا ما مستجبو برسي زمان حمد واري خو كار بكن ليه كورديناسيونك مهبه او كورديناسيون جي ما مقابل دولتي وسياسه الزمان ده من مقابل دولتي وسياسه الزمان ده بهلغو او بيك تنجي ام بي ام دي بي هرن بارتي سياسي ببينن بيشتي دروجا مثال از بيجم حوالي توريجي بي ولا ام جي واحتنا مهر بارتي سياسي ببين دورا هيس كورد بي ام جي هات من اف نجديبونكي درت خولي دبي ام بهبربن وگو مجوره گو تو کلز ورده تونه کی فکری وی ترکیه وی ده توربه وی ده ترکیه وی ده چه هبه برا کرم بک بیجه و هر کس چیز عالیه خود پاله بک وقتی دی یعنی و دوام کریش خو ام دی سا دوام بکن لی من نیت ام تجاری ام تجارتی بور ناکن نب هز کردره و نب تورره اونجی در حق ام ده چیت بجین سربستن و دوی مجاره دجی دوی مجاره ده منه ککو بس اف دو سالو نیوه پلاتفورم چه بویه دوی ام همش عالیه خوده پلاتفورم خورد بکن یک دوی ام قادر خود بکن یک من ناولم بلاولا بن هر یکیش مل درکی به یعنی و تو انجام باش ندن دوی ام قادر خود بکن یک ام درفیت خود اکونومی بکن یک ام پیودی خود دیپلماتیک بکن یک دوی انجا خم هر کار بن ویشی بکن یعنی اولو بلاولا از باور ناکن تو انجام جی درکه و از هیوی دکم جی گو حواله هز کردیجی حواله توریجی با پرسکری کادنا خود نقاش بکن و ام وقتی کی کنده بکارمون خو کوردینه بکن و سازی زمان کردی بخبت یک شرف خان پرسک من بری کوت بقدینه و 21 ثبات جوینا چاپمنیا هبش بکن گلو به عالین كاكو جبينا ما كاكي سيرات جبينا ما وقو مشترقوت حشت ما هي وقتا قو ما جبو سازيا زمان التركي ما ناما خوشان ما ويش غيدور بريار دا امي بان حوالي
توريجيكن أمي بان هوالي هز كرديجيك إجا كيجا علي هز كردي از نزان وكي أو دبي اسطنبول ما هوالي دي تين جيفيني مد بي أمي بشداري جيفيني وببن يعني هين برسكريك أنا خوح على كرنا أمي بان واكد وأمي بري بيستويا كي ما هي جيفيني كي بهبرة بخوازم بكن وروجا بيستويا كي ما هي أمي بان سروكي بارتياك سروكي بارتيا ما حماي كردا باستثناء وبين وأمي بخوازن يعني ستارتك دسبيك كيش بو إمزا يا آثر ديجيتالي يا نفيسكي يا أبن بتشد بأمي تش متودي وزن هان كارم بيجم أمي بهبرة بريار بدن وسروكي ماي بارتياجي حمل بيشتفيد أخوازم يعني أمي تشتكي تبعي دسبي بكن نبو أزهر شهر حبة فر إمزا كون بكن إيدي نظام شي بكن تبي كرد حمل حتى بوتنسيالا مهبة أم كارب المسألة كيم از بيجم لفر حالي كم مليون كيمزان بدن هاد هاي جابه بدو 2 3 4 5 چه قصبه او قصباشه لی مینیموم دبي بكيماني ام ارمانجا مليون كيمزا بكن وام بيجن ام زماني خو پروردي خوازن و زماني فيلم خوازن كردي اب فادا خوازا ام امزاكم بكن ان شاء الله بيش دينا كذا وان شاء الله ديسا فيالي خونا بيجن عرديها هوالي ما و بارتيم باشه كيك شرف خان جالك سپاس كيك صبحي جنابتك كان گوتني خو ايطاليه بيجه دنگ يتتنا em zanim ki Paraskrika zamanı Kürdi jike deretti sistema devleta Türkiye ku Kürt inkar kirne zamanı Kürda inkar kirne o eviya jiko Paraskrika siyasiye rast ve persajı bingehinavi asasavi ancak bir guhartına zihniyeta siyaset ettirir. Eviya raste yani bu kek Şeref Khan diyeceğim. Eviya raste ve Paraskrika بچه بگوهارتن ذهنیت ریوبریا ترکیه دستلاتیا ترکیه بگوهارتن جبو که ویاجی بگوهارتن لازم ہے که حرکت کام سیویل حرکت کام روان و بقابتی بهیز هفه زوری بده دولتی جوی بونی آرمانجا میں ام سیویل بخافتن راسته حوالی کود پارتیاجی بخافتن راسته برا بخافتن ام شکل تشکینا بیجن ریز جوانات چیم لی ام بیشین د کنترل پارتیا دا بیش حتی ها پیشوا نچیه مدیه پیشوا نچیه فضل پیشوا بچیه جوی بونه که شرف خان گو وک پارتی سولی نه مساله چما مسابه من دعوازنامه بنویسکی دا مجلسی شخصی داویه بسرا هوارا را کومل چیکر me به هم را ایجا اوزوران ده دوزه راست tamam yani evya gav kiye لی امتیاز زنی که حتی ها کسی دعوی محکمه ترکیه دوز و نکریه که چه زمانی ترکیه را دوی زمانی نناس وکیل کی جی نکریه راسته وکیل HDP پاسن کردی خبر نشتنه پاسن گوتنه برا پروردهی چه ببه قبول نکرده لی نویسکی کم سری لیخستنه جار کی دجارا لیخستن اما بیا بکنه بن قیده جوی بونه من هیچ بانک برا وکیلی بکنه بن قیده برا شخصی بکنه بن قیده برا داخوازنامه خوب بشینه مجلسی حقی مهیه دپش را نبو که مجلسی بیا نانیجی برا دوز بکن برا لهر چیه محکمه لهر عالی ترکیه که دوز ریوبریا ترکیه مجلسا ترکیه حاد بکرن و چاخی اوی مجبور بگی آباره که محکمه ترکیه بلند و داخوازنامه مثلا قبول نکرد محکمه نام نتویدا ویچه دادگاه اروپا ویچه مربوطه به هر روی داری جوی بونی افان تشی سوموت بود افان تشی گرینگ یعنی ام بیشن نوا خدا ام بیشن کی زمانی کردی برابر پروردهی و ام بزرگن هر مان آخون ناوه جوی بونی کرد گره کرد مافی خفتم نداویه جوی بونی بیشن ام ایروز برین مان آخون به زاری خورا دور معلوماتی خورا به کردی خبر ده مال Türkiye kadar kabul ya zor ne destemedi ayı deru doğru kadar bırak kür hammu behavra Kürdi bağlı çapameniye Kürda espr kıymetli demek ki o dijital platform provaşe çarpel medyacı serxeri ve çarpel medyacı platformu televizyonu Kürdiye neci domet şopun takip dikim bırak Kürdeme televizyonu Kürdi godar bikim temaşe bikim bırak Kürdeme لما رونين البردي رئيس كلمة تلك رونين وسري وانجيج وميج نبر
برای کردی ما چه بکن برای کردی ما جبوی زمانی خوش بوی معفی خود کی دکری دا دوه برای بکار من بین باید جوی بونی فرق نینه یعنی دزگاهی کود به پارتیا دا جید خفتن دزگاهی کود خیلی پارتیا دانه جبوی خواتی هفش ام بکار من هورا بخفتن از بی دویجم یارکنی یعنی کی چه پارتیا دا بخوازن او پلاتفورم او دزگاه بکار بنا پارتیا خود بگوی ارنا جبوی ام دویجم آنا رخنه بکن کرد پر حتی رای دانه که پارتیا دانه AKP دانه هدفی پس که کردی که رای دادم جوارا بودنا من زمانی کردی خبر ندارم امجار کنه رای نداره رای بریه و آرامو سر بود هدف داخل خواتی خو سر زمان ام گره چه پارتی داره زوری بنوان دافیانه خو جبینه خو بکردی بکن و ام بناو خدا بکردی آخبت تشینه وان مجارم هالبجارتنا درسا بوجي براكور دافازنامه بنه مكتب وبكي بقايده او دبا صومود كيك سواش بو هفته هزار باشه مخابن آنانینه وقتا تزه درکت كيك سراش گوتو بو وقتا تزه درکت هفته هزار آنا هفته 10,000 5,000 ام بي تاروكي ببینن جوی بونه کرد برا هر دافازنامه خو بنه مكتب وبكي بقايده صورت كيجي بنه دسي خو جوی بونه يعني از شخص يخو از وياكي دبيجم از دبن باندورا ت پارتي كدانيلم جبوي من ما في كردي فرگرينگه خباتي مجي ابي دوي چرچبه دابن اگر اسرر و هر هنگي يكيج مي ريبري مجي اگر هر چو پارتي كيجي ابي ريبري حش كردي در كره مي بياج كري رئيسنامه يعني رئيسدار tabi B parti تشنابه جخو فرسكريكا كرديجي ابي بالسياسي بحال كري اما جبو سياسي بحال كري gene ام پورت ام دا فاز نابي خو دا صميمي بن استقراري بن او قبطه خو بكن يك وي چاخي parti تركاجي ابي مجبور بن ما محاطب بگير ابي ما جبو معفي ما اني نكار بن ما بخاطي باشه و از وی بسری از سلاف تشيلم عمو كردي هر عالي الدنيا كردستان تركيا اوروبا و اتقاز كاري ما يشي ما تشبه به امج بو دوزا زماني كردي قابوانش باشه مالا تاوا كيك سواش جناب تجي كاري گوتني خو ايطاليه بيجي بله داوید از ها بیشم یعنی که وقتی ام توری وک ناوند وک مرکز بیرین ایست کارم پرسم یعنی پلاتفورم و هز کرج توری زیادتر چی شدکن یعنی کاری توری جداتر چی شدکن لی از دبیم نه حفجم که ام خوک ناوند ببینن خباتی ما از جارد دوباره که من خباتی مجهو جدانه جبر که کاری ما پر انها گلیم که سردست ام بیشن وک گلی ترکیان وک گلی انگلیس فلان به هزاران سازی دزگه هنه درباره زمان داد خبتن یک وقتی ام نابر خدا خبتن ام اوی یکیش هورا زیده بینن پیوا د کوم خباتا آواکیرنا تو زمان چند کردی پیوا هری زفات نرخاندن یا دوی بو گوتن ادید ام نبیشن دوی ام بکن اج نبیشم دوی ام نبیشم دری ما هر کس رو وکیل او گوتن اگه گلک پولیتیکه دری هر کسی مرا وکیل از خواه باش سانم از دبیم که دمکی نزدیک تا 21 شباط زانه ما هفته پیش یا ما 10 روزا 15 روزا دا او کسی این کوره ام بجوین قنبه 2 مجار 3 مجار دا ام بریار بدن که ام تابه خبتن وسه ام بردوام بکن یعنی ام تکام را حتی 10 روزاش ها بنرخینن شخوا کرد نرخاندن ها را گلک زیرکن اما درد ما درمان ناکه امی دیسه ها بنرخینن بنرخان به نقاشن امی پیشوا بچن امی رای بازی ها بنرخینن وی آوای امی پیشوا بچن لی دوی پراتیک داجی ام هنه کارا بکن از دیسا پیش نیارد که منا چند روزا دا وک پلاتفورم وک هز کرد وک تور ام جیونک برفره ناخدا بکن جبو 21 اثبات که همی چی بکن کامپانیا امضای افتشتی دنی باندورا لسر دولتی وره کرنی دبه که دوز وره کرنی فلان چه دبه ام جارده لها بشیورن آنگوری ام بریار بدن که ام کارن تا بخبتن ام هزیج ها بگیرن گلک سپاس باشه کک سواش گلک سپاس کک مصطفى گوتنی خوی ایتالیه ام لبنداتنه من گوقی پشت ایتالیه نف من ایتالیه گوتو بوله جارده
از detaliye de tekiliya navbera akle stratejik û xebata grupek ziman nasa bidin. Hel mijbir kir berî wê kek subhê İbranice ew ceya wê zimanê me zêde ye. İbranî tenê bes e. Yani mugot ez wê bêjim bi rastî me behsa aqlê stratejîk kir û gavên ku ber bi wê ve na komxebatek heyî ku navê komxebata kurmanciyê yê rêbereke rastnivîsînê weşand û niha hema xebata wanê li ser ferhenga varyantan hemû varyantên ku li Kurdistanê henin li ba kurmancî axêba henin didin hev û ew du warî de bi aqleke stratejîk dixebite heger em bikarin bi hizir pêşniyar têbinî û rexneyên xwe gavên bi vî rengî interesê nîşan bidin ji bo gavên vî rengî piştgiriya wan bikin beşdarî wan bibin wê baştir be lewra hem xebatên van hevalên ku nûnerên dezgehên cudanin hem xebatên din yên duwarê zimanê de ku civata me de heye û ev xebatên ziman nasan ille hêviya min ew ku hevdû tamam bikin yani em çi qeys herke li aliyakî bin jî em ji bo aynî tiştî bixebitin em ê li deverekê bigêjin hevdû bi hêviya ku em çi bifikirin çi yani hêviyên me yê paşerojê çi bin jî em civatek çawa jî bixwazin lê nirxê xwe yê hevbeş de em bên bahev em wan bikin bingehê dan ûstendinê xwe û hêviya min ew ku berî her tiştî em di zimanê xwe bigên ev. Başê kesî sefa gelek spas malawa va ez spasiya xwe pêşkêşî cenab we dikim sohbetekî pir xweş behev kir û di hin xala de hûn welhev kir çarpêl medya dengê Kurdayê dengê Kurdistaniyayê çi problemek çi tilamek Kurda hev em tînin rojevê û terefa tînin cem hev û em dixwazin yekirêjiya Kurda ava bi Kurd xwedî yek helwest bin dubare dîsa spasiya we dikim temaşevanên hêja îro jî em hatin taliya bernama xwe heta hefteyekî din bibîn di xêr û xweşiyê de roj baş û here